ye kwafum akotu ye banchi bi e dey na ba e brebe ya ayin 2022 London ne buy ni mo e dey down lockdown e buy ma ke bi anshi me je makotu lockdown makotu me banchi e hwa na sister inua eye akuya ne nua odi na che frɛ ne bota na bota ne buy to buy na me ma na kunya tena ase na ja me ne to nse didi te didi wie na mse bota o buy na me kunu ho ye didi awi wa pie nti me kuma anem nti se di ase no so sta course etu wo be hwa ma me akuya abetena abisima abese na mse ma fa ma de wose me akuya na yakwesi o maame no o munni o musu kontu me fa akwesi na so fa me akuya watete me akuya feyi a obesensu amwanya bianu na waba na msa na de na wo kasa enyo na wo akwala eye wunua pani na wo akwala na sister oba no abetena mi sister ba ko nchen na endra ade amakohu akase mani je ho a na me bonam se de ade na sister ko so beje di sendra me ya da mu ho na me nua be mayi maya me akua ne wofa one ne dai e wo da mu ho wan ne me akua ne dai ne wofa ye fire ne yima eye enam say wan ne ka sa asam ne kire o no ani nua pa ni nua friend say bota no bota ma me ba o ne di na chi ma me ba Mum ka bota number na monye. One di na. Wono bota no so okopie so say. O so okopie so. O kan ye no na na. Akora e wofa ene ne da. Ne wofa na de say. Odi ma. Etimi de ho ne de o kan ye no. Aha me nam eye me ya nam akwala ya tete na ma na duru say. Mekua wachima o mos ye hunu se wachima. Nam se ne obo ne maame ama no se o maame ne de me ka me nwo da bota number for phone one onwo da yo fabra onwo da na ode na awo otwa ne mpoa ene ade anam se yo ene message ma akua bie mu a age se wo se bota no so ko hu se me ka maame ni ma no me Harriet ne da se ta no 12 years na wonchi mai minim se no wachimo se no onchima eto okaye na afede me pese adanse ye den ebem tasema me ka chan so mekua eye me ya mesa age me ba no because am mesa age no mesa no maame no aso no ne da wo hene omo ankasa dem maame nko akora na ne te ha no ono na te ha asama uswa wo ke no kore pa cho boa Obua, me mama wonka ahwe mo pa mo mfrɛ misa no. Yima no wone wonai. Ba cho debi. Kanokoro. Ba cho yima no ne mendai. Se wan kanokoro ne. Akuya, na no ba me ko ne bokom, ene me nko ne boko. De wo mo bia kanokoro. One mendai. Bisa kwanda na wa wo ne ye pa kwara ne papa. Se yima no wone wada. Kanokoro. Ba cho one mendai. Mo mfrɛ bota ne mame. One mendai. Eti say na me yes say first then me fa na toro kan okwa na maame abedi mata fe di maame sanka bota wadawro ma me pese maame ne ye den ebetinem etu na okacha me so ebe na sweet na maame na ba na me say na oba mo ne nkasa etu kwansi na onana nso baaye onana ye maame ye otu nso baa no no nso ba wonde wanka saa so onim se mate bibi eno obekam so me ba ne de mesa age ma ade me ma ne nkose e wo monsem mesa age ma ade to ma me ne baaye no eno de akwale ene onua na chiriba akwasi no e ka ho no mo baaye to mo baaye na me hwe akwale livia na nya ade a obetena na mka cho ma me se me mpe wo haw biem me kwa bedi me na asena me nwoe na me nware ba na enye me ho ade se ta na enye me ho ade na ma wo miensa eti no me mpese wa ha me a oba no wokọ no ankasa asan abenti me mpe o ha obi every brain na o ya so de ma o de bankuta boro no me ka besi
Sasa ye ntema bi ko mo do so na mo ha ai enti o maame ba no maame de ne be de ebe hye me nsa no ka chen se akua me ekọ na me kọ abaabi a metie eyeyi a me fa ye den aba be fa eti maame ne kọ no ka kire me sa akọ yima ba ha pam no na kasa o maame no anam sa edi ntina yima ba ha se ni nua no mo ba ha oso plekesa oba ne omunyina o madidi yima ne ye ni nua na ne wofa we ni nua wo nua ketwa ni nua ketwa na sa akoda ne wofa no ne wofa na wo ka kire maame se oba ho awofa mo pam no anam si yu anam ka kire ne se anam ka kire ne se akua se no ma akua asode na wo ye no bi obeya asodin bi mebo no mebo na ubunfu na yes akọ mebunfu anam see you anam say na okọ abesim ho amenya ne den na so okọ abesim ho abo no na wa na oba no anam see you waka amate eto ode ne bere men be na watwimienu me soma no meni nyina na to say de ye hia me ya me soma no me owura dan mu apɛ na me hu say bibi ayede akana taali bibi besa mensisi what oto ne kana tanta kunya na no ote so na aka timidi ni wura adem na mse akua dan watale ni se amensha de timi ohwe na mse akua unima de a ayo hono se so amoja na mse moja efiri ho na mse waye bida na se so a maye bida mse na we ye den na usiesie o ubisa no ka chewo say waye bida na waye den enu ana mse waye den na waye den usiesie o ose ama ana mse ama den no e ose o maye keka nika etata so ana mse mfa hwe unyu so hwe ose da bi so ana etinika no akeka atata so ampa me ma na ewulo ne ho wodem no akeka nika no atata so na bibia nhye na se ntimoja na ye no ti na menso tembia no sa de mitogu obebire ebia na aboso me beso na ho kire abantime hwe na moja no hwe na emensis ana na edi moja na emensis me ma no pad ti me ma no pad no na me kire ne tnas because akora no me de na ye me ba prekope o ye minwa be ma ba to ye me ba eto me kire ne tnas na me akua me de minim oba me nchen ana wokọ timinim wasitinem ba tade ya wahun so wo ma ho kwan e ma be ma fawa obenyim hwe wo so wo ya de hwe wo so wo ya de se wutu ni safo wo ma ho kwan e na wo na mabontene na so obi frew na oye be ma na wo se wo pa bla be ka kire me nipa kro no be kuma ko buna mo maame aba menim oba menim ana makasa asem etima akua etefiri ho na se menya odobia ma akwala se wo ye bata etime frɛ o maame me frɛ wo nana na mse no fo wa ene de makua yo ba fakosua ebe ka ene de wa yo ba fakosua na me frɛ o maame na mse akua ne de na fa frɛ wo biza wo so aye bida ma fa ne de ko se de kana no ma mi sa ne se o hu moja na wa de me manimu ne de se de mehu na me ka akere maame se minim se bibi se ebesi akua maame hu se moja ye watade m na wabu nsada acho da bi na da na aka kere se wabu nsada aka kere me se wabu ne bu ne nipa na obo ndin ne klampo no yima no yima sam na me bisa wo me se ohu se moja ye watade mu no a obisa wo se woni ma de koro so an woni ma de koro na so wa bi da na se an oboa so se minua me maame e ama no ena sese mekanika mienu eto aso oboa sa nka kolanke nim ne na banka mo frɛ ne bisa no se eye nokore alentina ye mfrɛ obia mumisa no se eye nokore na se enya nokore oboa ana ne de wani abere saa enti maame nkan hu ye maame brem ede na afesa oka achewo kwa menana no me ba no maame eti ho mo a wo ba kwa ba no ne so na eti wo ba no wokọ na ne so na ebesi apa no oba be pamcho eno ya
sa usi e chire de menim se bia de o mo kan tinya abotre me ba so ate kasa ai kasa se de me makoma si nya abotre me pama cha nya abotre mama no ase mama no emfa nya yiwa mo ana me kra mo akoma chen abotre me de ekof de mu makoma na nya ready for mo mienu makoma no wa ha me sre mo mama nka ma asem eti emu ana mani ko ne ho eti da na ye fia da sei ya ye krom ho ye bosome na ye fie ho nso ho na nkrofo beje enu aduane eti me nso so no me ton kosua eja omu ntimi jiska kula ye adwuma na aye basa ntina fe de kosua na mde mani bere asoye so ti me ko echini baaye me baaya pena me benu aduane mbenu aduane wie na da na mani kum e fiada na nwumre no na mani kum na msema akua mo huru nkukuo nim na me de mo mewura de ti me ko wura de ekoso tari na na me hwe se de be ya me hwe nkoso tv se de be ya omo be ya de ne ntem na omo be ba na malo kopono afi mi sha ehwa ye din me hwe tam na tam kopan na me akua na onwa akwaso mo we me kohwe na nkukuo no esu da bi esu na nipa ni ho omo papa nso sa otwan ono monsa o winsani eti ono so kotran ankran ana o de ablabo na bentimi ana me hwe omunyina timi kohwe o papa 1000 me kohwe o papa no papa adwane am de kosi o papa abo da ho na nkwala yi ni ho me yemo hye na jami dimri ka so ma me na aka acha me se abisin ho nkwala ne ko ho na me koto no ho a me mo no eti meyeko akakakra mama kwa akolo mu fie ho na me hu se obi koto e me yam kula hye me se sa o koto na ye omu mienu na me de me hu wo se ye omu mienu ti me ko mu fie ho ti me ko bop na obi eni ho no ne wo fa ba ko ye friend ko na wo yale eti no da ho no se me akua so a na me san me a na me se na me akua mo we no se o ma ba ha e bo be 7 ne kura na o mo ba aha o ma be ne nam ha saa deda ha nam de mapam wo se si a o mo ko e se nipa na mi hu wo na ye o mu mienu na onua be ma ne mienu eti me ko ofie na ade asa na wo ho nso ti man ka hye na se de wo kan na se o peso o kire se no se me de ma ho na me ka na de so ma me ne ka se yima ne ba ho a me pam na se me akua na so kwa abisimo ti me ko hu se me kwa nka me ko na ko hu so mo da ho a ka me sansan me chia ye so ko no mo mienu wo dem na enyo mo mienu na ye ho anu wan kon me ba no me ko wura fie ho anadwo bre blocks bi wo ho to mo hu me no na o mo ko to o mo mienu ti me hu se e o ma na ade afa na ko bo be 12 ntana mi su anadwo 12 a o mo ye de wo ho mi de minim ti mi ko bo ko ne pono no asema so we kan no kore acha wo boa e metna nka wo ba ye nyina wo boa hwe yie akua hwe yie ne mani abre wo ba wo so kan nyina wo ntimi nka sa ba kokora ye no kore na sa de wo kan nyina ntro no wotwa oboa na mi twa me kan si asem so ntina mi twa ntro ho na mu be ntim wo de kasa me ko na me ko fie ho enyenya me se nka no kure no anadwene de ma anya na hwe na mse me akua ya akola abone e ho de okọ ye den nti e ho no papa ne sore na papa twem na de om ko wula ne dem ho tade chi me hu kwala no nti ade chi na mse nkuko egusugu ho eti wo kwala de wo kan nyina de no sa no so papa ne no ma da nti ade chi no mu ni fie nti o mo ba ye be na imu ho no mo ba na me so ni mu ene me bo no me kasa ma mo na me boa ti me bo no ene ma na abeje e ho na ho no ene me se akola na me so nya me ba o ye me nua be ma ba me ana me tete no ai o ma me fa ne nko ene me se mutu obi asem ya mu susu nka chese ye manko na ye ten mo ye yie Munu mi denta akwala no me ye de me bo no
It happens na obo no ya asode na oye na se na hu ne asode na oye mka na dwoto ofo di susu se odine na da sabre no na susu fa adwune no kwa de ne nimitini wo so o ma me ne be kan ye no na enye ma yi kula ko so o ma me na asem o kan ne se o mo hu no mo hu ededa nto empese bi besi wana ka sa na ma me ne bota no ekekan eti no empese bi besi eti me ho ma fa ma adwene anye de anko eti me bu akwala ne sada de no e na onana no menim nipa kola okofle onana ne ba enti ma me ne ba na ne bu afu no papa nso ho e na omo frɛ ma mi to omo frɛ no no so tene so anchen me de me fa ne ne e me fa ne echina na ma akua akwa de ma bere no me ni ba bi ti a me be fa ma akua akoka ho na sisa ba akose eti ede ne ma wo bi a na so ubenya wo bi a fa ne koma no na ma akua de ma ede ma bere wana ka sa o ma me ne ka sa na mame wo akore won tena won che da wo wabere me pa cho oba ho de me man ka sa enti no wo wabere o ka sa na anya no kure o ka sa sa na anya no kure me de bankuta abo no te ho bankuta na anya no kure eti adano ena me dem de bufo na me yiyi akwala ne ma na me de man nti ade achi me ton baby a mo ko school na ne kan ho na me ton kosua ti ade achi na ne ma de hi bi de ano a de ano a school mo na me ton kosua ade achi Monday na ne madam buy no se akwala bi abeka asem a kire na me se de asem no se madam Harriet we na me se Harriet do ko na na mo ho oso ntimi ne mentre nto ko na na ebere be na hu sa akwada e wanyam Mimi momu die me hu nyinsan ewo ne ho sam kasa me hu nyinsan wo akwada no wo ba wo nchen a woda hene wo so woda he wo nchen he no woda me dem mo dan na dan be ya so room me kunu na wo no kunu dan he no so da he mimi ne me kunu eda bed so empa kase me ma me yensa empa na double bed me ma me yensa eto onu ni wonua no eda fom nti sin room hon me ni kunu kan wa ye ni past 7 na na wo de kunu na nkwada me nsa ni nyina dampa no so mu nyina mo dampa no so ye nyina ye dampa no so na onu ni wonua ehe na mo firi bae ye me firi dwaben krom na mo te dwaben krom ba se ne de wo kuma ase ha me che se baby na mo te ne ade dwaben na wo kan na mpa ba ko no wo ni kunu ne o ma me nsa na unu kunu da nkwada emiense gu mpa no so no moye ne sei se meme da me fan se me mpa ne so pasa eso meme kunu de kan na meme da na chi na nkwala ne miensa no enso gu akire enti na akwada yi Harriet yi ne nua eda fom edan kro ni ma me ntwen tro sin room ni nipa 7 ye gu ti brebe na hu sa akwada wanyam me de mani mu ne de me ha ne me ho pa de me hu sa akola na nyam eti satam no mo se me de bankuta abo no e na papa ne no nana no e de ni ma wo bi won kenan eti chicha ne ni busa me no na me minim sa akola ne wa abisim e na chicha ne no e ka cha no se na danfo ba ko abeka cha ne se e na ahomachi ye dwoadan Harriet akra ne se okotra nkran eti ni bu no akra ketwa ni bu su bia e wo ho bia no ono sa small girl mama memra o mama so na ne nkran ko no nim hu bi nti mama memra o mama so ekua e de ne ma wo de akwada yi ko nkran me pa cho nkran sam ne de menim ho asem ka me mama na o pan le frɛ me sɛ wanye obi di akola na ema no won nkran ona me sɛ obenye npa ko no so obehwe ne yie dia na akola ne be ko school dia ene won fa ne ma sɛ nyame nkwa na akola ne ye me ba sɛ kan sɛ ma ne fa akola ne ko esia na o pa no be gina wadi di matem nti me ye ntu na satam no mama so so ho nti one mama me yenu ne da ko nti mama no so ye kokko so etuntum nim no na wo ye man so that time I was ba yes o ba 12 years that time cry wo kon kran na relax ye me de ne koye me fa chomet me ato asubi wo de ho se o kon kran no akola ne frame de ma na ma ye nipa bone ewo mumu no en na nka esa ka mama meka
Akola ne frame or the number be frame and I'm smek ade or se so baby am ete ne nko yie mame and I'm sa enko yie say or se so obeje di say me de akra kuro edi beans and I'm say the open na why dey wakot na ti di wa de akra kuro edi beans akra de hibia kokko de minim de mancha kuro na kokko akra kuro acha obo man kan so me say odi akra me di akra kuro edi oat anajo 12 sa na me kan me de say fifia and na bo ma papa anajo 12 one money pa na the whole day na ka me nya bota me ma so na me ka eti na sa na me wale na sam simi di oats me simi di oats aya ba ji akakura na sa de hene kokko di ni bi no na wuti dabe na ti ukokko akako na unya bi di ayi bin oat ukokko akako na di oat eti o frame me no sa na ho no nyame sen ka nokre na ye me ya na nseme akua tena ho a because an kran amoko no o so ane me aja o se me de o nana no o papa se me de benkutabo me so me fa benkutamo me nsa na me de bo mama ko na so ona na ni me enti ekopie nkran mama wona ade akwada e ma obi ko nkran me pa cho no e me so ana o ye se wona ye so di obefa akwada no o ye me so ana o ye se ofika che so ba befa akwada no akoma ni system ache edia no e se ne se tamu na so se o so ba fa kwara de nako eti o me fa kwara me ye se ne je se me hu ni papa ansa na ni papa ye se ne wo ko na de ne so de ya kwara ha no won wontimi nka wo kan ye si ano a ebe ye boro eti o ma ne nko to akwa bo so be kwara amba ana kwa isa wo frɛ eti na o twi me pepe wo frɛ no san bae ese wo timi ntana ayi wokunu ye sofo etino wontimi ne wo montra ohwe maame nya abotere sa kwere ko nkran so ye den nya ne nkran continue wo ha me pacho nya abotere maame nya no ntia ho nya abotere me pacho me srawo nya abotere maame wanko be ma bia ho nya abotere maame nya ni fi a wadie ane wo a wawo ne ye ni ye kote ba yera homa mu enti me srawo so a nya abotere mamu sese maame na me nkwa kwada no so pacho Mame oboa no wanya ya duma me du ha no na ne wo dai acho blaye boa na ne me dai braye boa be ya me so akunu no di ote hai achan ono wo da brebe pacho ne yada intimity mani no na ma ye dai ne yada ahomache aya anumle aya da no intimity mani no no obutum so intimi ya sa mi tiam no ana oyere ma no sa me ka chile obi a obekume intima nkan chile obi a na sabra na wo so wo hene pacho no no so wada na wo so wada e dai kro na mu achan ana wo so wo mi a wo kon sa wo ye dai a o mi a okata na nse se me ka chile obi a obekume a wo butu so a na wa woro no ho a wo so wa woro wo so ho me de sa first day ni de na me she straight dress enti o pejaye o peja straight dress no and wo yi wo pant no o dress no achan o so before so be konkran no na wo fa yi wo ne wada pacho debi ada wo beta wo se wo ne wo da ba ko ansa na konkran e na wo se sawa no ada wo betena ha no wo kai se wo ka se wo ne wo da ba ko ansa na konkran pachan e no kwasa pachan ana wo free nkran so bedru e wo ne wo da asai ba ko enti wo so akuni wo ne wada mpresen mienu pachan ana ho abiem so ne wada pacho bia ni mi biem nda biem akua kan kore pacho bia ni mi nda biem enipa obobo mudin no obia omukula hu me hoda enso so de asam na eto omuso ye be die no eto omuso pachan ye be die se ye die no na se enya kwasi eboa ko hwe no akasa tia me mama mra kwasi eboa so papa me mo akwa ababiem asam ababe wo kai no kore nka no kore me de na me pe no kuro no kore die ye kan kore akole me nam tete me
Many captain. What you mean, cause some colame for 5. Me and feed you. Walk one and quite my plan. Thousand criminal. More than some ma wonne so. Eti we kwa juma bufu me berners or no as a son in your mind. Echo. Can I did the swim all of a sudden? Never feel down. I 11 to 12. I'm a real phone man. Look, I mean, Sibia. A friend was going to Sibia and command. Now, but so what do your mom let your microphone? Yena, Okasano, and ye. Aquia. Asima, okay, I want the offer and I tell you. No offer. And what's welcome? The new knows. As also welcome, so no. Mammy, I may know I want to. As I'm seeing you, I appear when him. Me pacho. The woman say, Papa, Mamma, so what do my papa pay so because as something in our papa na ye born so so aha see my member papa so na afei asem ye me bie mu na ye nkom papa oh me wo say na jo 12 na phone belly me hwe na number no asememfa because of some quite my bread it is obi nya no sa na wo receive call na ase wo me hu dem na me fire asema me bai anase ababa wachi katem se da babia me won ewu hu na me pie frifie ho na efie na me pie me ba me hia me ma miensa omu face me baako ose baako tasekan ana baako so kuta ba ana baako so kuta I don't know eti one am ka jense na police station bia ni wa benwa wetimi ayere ono se da bibia ni ho na wananti most kwansini baako was anajo 12 wono anajo 12 ana ofre me anam ka je se da bi sa na che dia nya botre na ade achi a me ne wo so abekasa na se wo so atio akwada wo ne motie o konkran wa no permission ne maame ene nana ana de ne koye Ne papa. Wa man kan che obia ese akwada e kwa de front ba kuma ase Dabi. nipa ko be fa no de ne bae. Ne nipa kro na de ne ba. Obo wono a ayo no na me suma na ma. me ko fio wankoto no. osuma ba ma be osuma me ko fio ade achiyen na ada na de esi nyina ma me na mane ye o ni mama ni kasa aha insult no did you Hey, mama kasa mama kasa enka ya boa o did you enka ya boa she kasa ya boa kanukuro enka ya boa she no hotel she de on so mame obi a obi show oba ma na obi on na didi be ma na te mame ebu na mafuka na se mfano ya me pa cho me misa wasam me koye na me ko wuya ma wu nkwase awu ana me ko nso me ko fie on me brepa me ko CBB di na ntwibuom Ashoma na ntwibuom so wa nya botre asa me wu ya no ankuresim ana me trazy ya na me ko fie me ko fie on all of a sudden see at the moment why vanish a free feel say we free feel ti see amre na akoma nipa na ode ne ko ye no ewo time be na wo kon kran ho me ko anopa me da ma de echi ofra wo na na ko ye me da ma de echi because of saa 12 no dwabe unya ka eti me da ma de echi chefo na me sole na me ko ye na me ko duro me fa express me ko duro 10 Timmy Drew connection am sa foka eno bra me blema scan e motom say ofra wo no obo ma me na ma ne say akwada na o ma me ndede ne koye location bia no yenim mame nipa na ofra no location akwada nkra na oba bi o koye no odi akire ko hunu ba bia wo me pato man ko obi adenti man ko bi akola ni o ma me ni akola ni o mi sa me se me ko bi a
Adan ye do be ko ma bi no wa ni sira ko atam no o mi say ma bi ma no ka say tia ne da o ye me mi ka say tia wo akwada no before so be ko tia wo da o se ma pa me chewo sa ma kula ne sa mla wo nchen hey me wo kuma so wa na papa ne ma wo nchen no mo de boni na da ma me na wo ka so nya ma mo pa bia ma me me ka so wo so ma me ko ma ne ma da ma me no wo de boni na da ma se e bre be na ne dai wo de boni na da ma se ya ne de time o kan sa asem esa da de ne dai no kre na nim sa kwa no so ane ne dai unim sa kwa no so e de na ma wutimi ne akwada keto se dai na mo da wo hene nso pa cho metie oh wada ho enanim de edemo am sorry kwadun so ana ora said na se no ne ho ena me kan gusu ko am saba be dan na ma ayeda nyam kiremu yi o soro kwadun so ye no na akwara ne da ho ena na ne ho ayeda ne ho gu na me ma nyi se me ka gusu nje ho ni de akwasi aboa o kwadun so na akwara ne gu ho na no won hyese bi pant o hye bibia ena ne ho gu ho na on sha atade na ne ho sai na ne gu ho ne hene na se ana ne soro entuma ne pai na me kata ena ne ho gu ho na ye den ne de me de adma kakra no credit o ka ho nyi akwasi aboa me akwada obetimi awo no akwasi man akwada obeti so wate mate se me min se me kunu ni wate de okunu waka mate de wo ka nya akwala no because oba o se na na ye frɛ o se de okasa na oba yo kai asa hwinsi ese no betena so pese wo kira me ehunu se enkrofo bi na no akwada ya da nya botere mpa se do nya me kan se de me hu akwasi brem etika no me kan posi ya no credit o se wa jetu so ya akwada nada be unim se wa anya ade me gitu maame ehwa ni do twa so na wo ba bota na ka kire no ko be daddy o ba bota na be ka kire asem ni si ye no yetena ase se me hwa agofra na me bona koma kwa na papa woni akwada yi da na wo yire wo hene mbacho no wada na jo mbacho maame eti woni akwada ne da no te ana wante maame mante ehwa ye mi hu no wa se mante maame sa ehwa no ye mi hu eti no nka ma me ka ma asem si ya nka me ka si ho ne so na ma wa nka ma asem ansi ehwa no ye mi hu asem de hie ni ye maame ehwa na hia na de papa me hu eti na wo yire da me hu enkwada mi ese gumpa so abaya yi ni nua da ne nkyɛn na wo ne da sa na si ye require ma nya se me anya me te se ma nya bibia sa ase de mfi se ehon ma roshi bibia biem ana ja me wo se nkyeremu mente de wo kana se wo roshi bibia sa se na da nti kyeremu me ya man se kamene ne beda back ya ma eno ma ewie me woni na na David akora woni na da mprese me ya man se kamene fa no but me man timi anya sa de no ana me jan life man enti nyi se ne de man na wa kana se si ya ise wo da tuma wo do na na ya juma akade wo se na eti kan no kwa se ko ka so ko ni ko da hotel ala fa go so fe de ka so ni ko da hotel first so ka so ni ko da hotel akola na bi se ho no mo se akola ni bi se so akola se dem ho no afa ma na so se ko bi se afa hotel afa so se afa de dem wa afa de hotel no de afa da sabe wi dem ho ade no kura na se wo ka ana hotel no ma me mo so be ka police station wo de na si ye me pa cho ye ko police station wo no no e wo no ma me ne ka kire ye se ye ko omo se ye ko tena se aka asem no ba omo bi se boy na no so kan se ya amfa no wo edam ho no no ko fa no wo hotel onu ko shia dem hotel wo mprenu ona bi san se hotel na no ko shia na mo se an na me do mo ka se de ye mpie nti omo pie na mo ko tena se omo sa ko kan mo asem ho no mo ona mo frɛ ye nti ho no mo no mo de 1000 ma me ka se ya boka bi ho no mo nti omo de 1000 e ma yo police station ho no mo 1000 omo de ma yo police station ho no e bia ma biem na this kind ma wo me pa cho police ni no ene bla no ko be no
anu omo na dis scan my police station na ko be papa yi ayemia wo na ko be no me pa to nyo ko be no me pa yo no ko be no ayemia ayina na me ko pe obi ama na bibia na sensan me na me ko be no it dawo mo ka sesei no dia me di omo ho yaw me omo ni say me dia mo na akwala na one me kunu dan me dia me nim ho bi eto omo fra na kodɛ no madam omo fra na kodɛ no no wafa e fra na kodɛ e na omo fra kodɛ o ti akama ka Mashakawa, me na me na be ma ne kwam kran. Okwa na akwala ne ba me nchen. So ma to so ko ta. So na so na na wa ne. Ya le kwa me ne ba ya ye mo. Me na gini pata. Yema mo kwa babiem eba Nhyira FM so enefia day so eye da foforo ya wo kese no kwa ambasa ya dom waye ede ama meniwu mienu na ene ye fia day de meja wasam kitwa bi na weekend no wodi akodi ene saying wase je wudi yo na gidie wo mu edi okay brofuna or say believe in yourself and your abilities. Every challenge is an opportunity for a fresh start, for growing, for learning. Tidia wuna mu enei se eye abatetia sem obu owa sabre wo ba hawa dwempa eno na aye wade so akese ya wunhunu ne ya wonye ni nyina ya wona mu no enkakra etire wo bibi etire wo nyansa bi ya ebesesi biom no obekai se ebere bi esiye no sei na meyeye ya etumi eboaye eti na wose every challenge is an opportunity for growth ti de wona mu no ekire wunyansa ekire ubibi na betu biom a wonu sane obetoto nioma wasi afa weni asemtia wa ya enefia dai ye kodi weekend ni nti obadwo a medija wo na wode akọ ena matena se yebedi nkomo no kwasam me won nkomo mienu miensa ebreba mo yebedi ni nyina enefia dai na chese de tiesi weekend no emu na no ada nkomo bi beka yensa eye owusuwa ne wo maame na de ne baaye owusuwa nya 15 years enna sabi enkwada bone sam ka 15 years akwada de ka wo fa hene ne mpamagro akwade akwa ne kwada bone sam nyinsanya ba wa 15-year-old girl wo wie ye bema wo boni di so wonoa bema ne so enye wonoa ese mantemo mote daduako tek ye ya bema ne se wo yere na ne yere ewo wusuwa na chesania wo ye no wusuwa ni nka ewo mantemo ho na nam so o maame education no wode aba so ma hwenyi nsɛ no ɔma anya hwe wɔ no ana abra yɛtena so di nkɔmɔ no ɛne yɛfrɛ bɛrima no na yaw wɔ mu ɔka so ɔdrɔbɔ nso na ɔbɛba ɛna me ne wo kasai na yaw ɛwɔ ha ɔso ofiri wɔ sɛ kropɔn na ɛna na yaw ampa yɛ bɛgya no kwasam sakra chi ni wo fe ti na mai bo ne ho atwede be wu rasta be fu egu ni tiri so ena ye na e wo fi ha ena fi ada nti sa na etie oso ama me na mo akwa ba biem udin ni biem
ekuya sewa na na yawo na oba ne bo ne din se wone na wo akwada no woni wo ye sure se woni ma me hye ne yie ma me bada da gina wo bo rasta na na se wo be ne wo fa no sa no otimi ye to da nso anu wayi no wayi jo eti wo hye se na na yawo ne dia wo ba sa ba wo sam ne to fa kakra se ne ada wo de ba anya tintin biem na me koda na yawo so ye hu se dia sam no emu no krete Mandas. Masam ni say, Nana Emma, me ban Usua, any insane. You saw no one in him, was one in an eye. No, didn't fear saying. No, I did do, fear do 15 years. Was one in an eye winner. Mamma, Mount so mamma. I'm the toe, me catch and I say, Usua, so on you, one on him. I shall say, no, say, and you know. And I'll cram me with Sana, was it a year. Now, I was with Miss Mawunia, Biddy Kakali, and my neighbor friend. And I catch them so no so another me say. And I'm catching so another me, dear, but you me and free. Now, one family aka, and found me kind in aunt and family or can send the brain also, and we are there was Namsi there be. Also, one other. Ah, one that's one. And I'm so what's on in any more. They didn't know we hear it, a walk rain so one in it. Send to me go for Bukuna. Near Rumia, one number. Oh, no one saw your chum, sir. Now, some you said, dear, and if I could say me, many couldn't have trim Panadia. I was one nickel. It is so you, Christy says, when we was working there. Insane, when you not also. To one insane, one shaggy insane, but some men corner, one our share will be a man of war yet. You. Ti I don't think the case na ba beboa ah na ire ni hu owusu a na ogun na nima se wa bonten se owusu akwanyima be se ni kunu na na yawo owusu anyanyem hihye mema owusu anso ne ba wa wo no en ya owusu na na yawo omusu be yenyem hihye mema wanu ana ire na ka kristi no yensam akese kromo asu ye kuro kitu asam kitu bi topo manaye atene wo nyina ma me nkwa oba no so owusu aba pa na wo ye me fedodo wo ba me nka da be wo ye me fa pa wo ye yo be ma na wo kana sam no won wote hoyi ya fa ne sai na yawo na ya kan wanie be mai ana ne wo da ye eyinsa akwada yi kasa de mame bibia mokom oh yo ene so boduamu emame na menko osu a menko wo ma me so biem na wo ma me anu sia abusia branch 104.5 ene ye fiada bi ye guy na wo hwe ene fiada yi bibia betumi asinti bra sawati asem kwada emienu wo susa o makodi kwada abone sem ene de ente sasie ene atena wo so a afeka sade mame be man woni na na ya no we na nyem wo no we breaking wo no sana so ye virgin ye no kure na ye no kwambe so na fa so wihia na ya last bi na ai ya honum na your mama o ma wie school na mo bo enwumo krona bonten so na misumini sister na etwem na ono na danfo bi frɛ meni mi sister tinkomodi de mu no ana obo na ne ade no obo kujo de minyans kujo de onim no na ne ade onim no te o ha na kujo no wo betwa mo efi ona ya so baba ho na oba ba chiae na mo kohye mu ache na oba nti kujo no ba na osinti ya embra no no embeti asem ana meni mi sister na ekɔ na ko hu na ne wo se mo meti asem era asi unu sister ko ho na mo ko hu na ya eti eba ne sai ko hu no enkomo be no ni wudi ye ono ti wei wo kan sai a wo di na ti sa dia sembe sa oba ha me man tami de ne o kan kan ni na wo ma me na se kan ade na o kan na ya na to ni yenko ho ne wo ka kire wo wa ni so na ne wo ba ye misa no fise pese enya asem ne mu ntiase nie ntie wose ye boka ne ye die me e wa kwada ne ho no so ati ase eti kasa ne kirem
wo shi a wo no se wo be ye de na ma Obebo am be hwe school. Kan ni na chense. Opese bebe am pese mi ko school din na. Obebo am. na ya okasa o ka che wo so opew Ah, na wanka che wo so be wale wo baby, ende wa awale de wanka na wonim se na ya wo no oba wo ma den tan de na ni. na wonim na ode wo ko ne de mo da ni fie Ah, ode wo ko ni fie eti ni fie na mo da ne de na mo da ni akwa first nde no me akwa ize mind dem na busan say na wo dan we. away Ana o se o ase ho no na nsa na o me enko no. wo ka che ne se o ma mo nko ho ana ode wo ko ye na wo ko ye na ne yiri ni wo Dad. ya samu edi anu oten Sa ono ne dan no wo. Abontim no ma mo so de no wo new site. Ewi akwa fom kwanso no no. kwanso Ma mo de. Dani ene na ya okasa ye wo so tena akasa bebre wo so kwa na wo ne be ma nada na wo ye virgin na ya ne breki wo na ene na ya waba dani e frɛ no no wo senya no kore so wo no dai moja bai ene wo no tia no anu ka ho asam sei Oni me dai moja ban ono aka so ni. anu wo twantro na ya ma memra wo so te na ya wo ma me e wa ha akosie japama ma me mo akwaba twebe microphone ma no wate twebe microphone no e ma me brese mu meba wo nchei na me ne wo akasa na me ni se mo ne Christina na eba ma me na ya wo yire ande ko tutole ni yo na ya ma me mo akwaba me mo akwaba je so ma me majosu ne wo fre drobon so te say e wona wo fri ba ye adwuma te sɛ wo ho ekonka kankakra bibia de dana kwa mu yire wona ye adwuma o ai na fa be hwe fie wo ma me adi nda wo so wo yire wo sa ho ba foforo wa ha wate ti yire ho ada waje atum oh anayawo me de menyi ntumu na yese wo ba no enti na ja meka ne saa se nyanya nhwehwemu nyanya nhwehwemu na edi sa wo ba ne de saa na meka no ana na wo se magye atum wonyi ntumu sa kwada na ye wo ba na ba jodabi ade entia nya botre pa na kire ya sam no mu na ye ntia se o mi ze de o kanu no sana tie ma wona sopa na kasade se de o ka se oba ye fie ho na obeto me ni ade no sana tie no kresa na obeto me de na me no sunsu ma me hu no o se obekaya dana am frame obo ebe bi din se frame na azima na me ne da moja tuni na azima no ewo ho no kra ne soni mu ampa bibi sesi dabi na me chese me call azima no ho me call no ho no na sister yo ho ana mbusa ne se no odin kan ba ifi order ana mbusa ne se e boy na gay radio oye de o de ha si no si on de haya na oba nam si you wakasa azema ne se haya na oba haya na oba ya ode ne phone besi so nam si you wakasa mate nti me eze me pia wontin bla na boy ne din kan pia jam me pia jam no na aka usu ana ode mo me ne mi unu pe na ode mo ana me eze me pia ti me pia no so me mu nam si ade ana si o enye hwina mpese me kan asem tu ma ne so mu usu a nana yawo asema wo ke wo gitum o me de minim na me be kan wa kano yo me ya me ba usu aso o so mu se gina wono wa se me gina no kan asem a tu no se say ana me se de asem no se ana ya me pew ana me se open me se ti se o ba no won se mo yire na me yire kura nyama ka kra mo ade tina so open abaya 15 years aso mu se wo pew na ye wasema wo kai wo gitum me ntimi chantro na de minim ani Rasta man in Chantro. I will say Bryce 104.5. Now, what you say? Brother, Obi Akacho was a Kempaluta.
ya ka kire o baby amena bia omoka sa usa kempaluta brana ba sha kempaluta look alike ha ye Nhyira 104.5 no kwasam kempaluta look alike mo pare nyum ne bi mame na ne ye de bedi afa e wa ha onso a se wa num phone no meje to atwene ba bi pada 15 years so tibi ka kire be ma so pe no na no ma so abusia kempaluta look alike Eric panyum ne bi eni be ne na ya we be di afa brana no sha na no ye be di kempaluta sarek panyum ne tum sa chase me hu na ya ono enanka sa mani agye ne ho sebi ya wasi ya relax kakra ya chase wo yi nsam ne mako eba no wo ma me kura sere o ma me asre papa uso bi baby anam bi eso second paluta bajo oh etrema wa boni ntiana da bi baby wani man kasasa no wani mudua sei esa no ya ka kire bajo se wani musa no bajo ti baby akempa aha so de o hwe wa ba fidikase so ye be second paluta sa na kempaluta bi kura na wo hu wa locate wasana na ya bra na memoa obi kwanye bie dwumadie weso ye frefre o te wona mema woni me wo be ya ma wo fucking paluta nwum ne tum koye mama edie koye mama meka sorry mama nana ya wasre nana ya sorry bra me some I find tum na what you say Asise na mase ni pama o ya mi Nhyira brother Junior de tete me si amankwa obo atofa de me ba wi ase ne hwe sisi ne tin sumanguru so obekwa buru chiraba e wone ba ise amote na
Nana yo. So what rap no? O try your level sawie. Nana yo. What Rebecca Krameboa? Mommy sir. Pia, I thought some mommy sir. There's a what Rebecca Kra me line now with the mice see and says to be. Osise na ma se nipa ma o ye nyame shila brode joni e de tete me mesi amankwa obu atopade me bawia si ni hwe sisi su ni tin suma guru so obakwa brochira ba ye bo ne ba se muti enya body teni bidi atwi ye sinsu ye wura jale ho no ye hu hwe ofakwa kuton wi ntina me shishi da nsa me ba shishi mi wuya nsa me be hu sa bra ba o so se nkura o batwe Ajunjini tisimu no me would menya ya mama pass me jetting. So I remember the soul for nothing. I damn firm just to be the day. Came for nothing. Mama Sam Kempaluta look alike. Mama Sam also no some Kempaluta look alike. Why are dear Nana yao? Why are dear ku smoke you me open us some power? Yeah. Me penance empa. Then I'm open us because Kempaluta nanka minim say osano. Yeah. Kwaku smoke no e de na ma opena sam oka no ka bra bomu nsem e de tue fuma we bia na mbia no e da ye honso edi afiri ni panche anyum foforo be na obetimi asato we wato ne ye pa anyum foforo be wetimi atukwa ku smoke no de say kwaku smoke de ne fato nchen na ye nkonkomo no so na mnim se obetimi ne atodwum foforo bi be se kwaku smoke dia fato nchen na yawo ye nko enne enkomo no eso no kwasema wo ma mani age awiai like me pew se de wo come out no hwe wuti ni the way I dress ntie utimu se wa drip kama from baby afura ya wo ba ababa wai de dikai kra osu a wonimu no Eva joy. Unim de sawa ya odi ya. Eva jo tutune pako onu share difo. Ai. Ah? Tutune pako onu share difo. Asia chere sei papa. Obone bra said ye. Ese onu share me say o se menini nye bibi no ntwam nko. O bad bitches. Why they? Bad bitches. Ayo usu wei. Bad bitches net a chere sei. O de chiche. Hey, yeah, sana mi. Also what the cheche? Cause on fan chicha, oh say me oyire. Abatu me yire ofi. How say obesi me pese ope me. Sana mi uno. Akwade 15 years and say ope. Say me boa na say. Asema me ken. Minini mi onu ntem asem to obedi me deny. Ba onu na ka kire me. O ka kire wo say. Say ope me. What pay so say? Omina o. Ada na o make us out o kabi. Wuni ho minini ntem asem. Ma menya botre. Na ya wonka na sam. Na ya man ni mo beti bi aye no. Ya kura ya ti bi da. Ma kache. Mami. Ababa 15 years and say ope. Na ka say ukura wa mie wa no anka ntire wusu asa ope. Minim say me wo yire wa be hu me yire nti me ka kire no kura na. O fi obadin se me di ni bi na akọ. Enti me nko ka. Ana wo dwere ho. Ana me dwere me ho. Ana wo say ope me ba demo na wo so me mu se chinchina ope me. Onu kura no boy ne demo me ma me ho kwan na ni me ye bibi o demo. Dana o kan sa asem na me do Nyankopon ka me e ka me nan. Owusuwa. Ma. Asema na ya wo kan me ho adwire me e mu no kura ne sai. Ma oboa. Na wo se ne pe. Me se ne pe me bu sa ata ben na ehye me. Ana na me gina he fa. Obo bu sa asem ya de. So me na be pel. Atale me na be pel. Me camera na ma chi atale. Osuwa. Ma. What's the wura Isaiah man? Edem ma oboa. Na me dem ho. Nya na osuma ojuni A+ man be frame. Na me she straight dress flowers. On kan kule. Na osuma man be frame. Na wo she top bi oyire ne ba ya na onyemen. Sa top na wo she. Top white bi na boy minimum say ti say ya bi. Ana brown ha say. Na osuma man be frame. Ye unim na o kan na me so de minim na me kan. Papa na botre. Wo she. Me na be pel. Wo she. Wo se ko to de dem ho. Wano so say wo suma me be frame. E mu no kura ne say. Kan no kura ne wo mu ne yanto aso. Omi no kura na me kan me ko to ne dem ho. On kanu kula ma on kanu kula opa ma yanko flan kura ne mbla on be kanu kula Isaiah man number no way Isaiah man number the number ejini A+ o mo na be flam na me sister ba tena se ade ne be yi
titena se phone wa he omi obaje di kura se woni Christina na yo Christina baba tena se ma Christina tena ha mayen one friend no o friend say wa ya zen man number no because as a man na no oba ye nyina ono wa body di anti we dance ni wa fenum true we dance ni pa sa woni ne nkasansie ya wo begina wachidi ya mami mi ne nkasansie no kura na onim no obeka Moshe, Rastaman, who nintro, Rastaman be a suranyame. Enti kai sasamane, what that's my Hanobekan could be a woman. Me come no cray. Now won't tron to a buyer so. Me come no cray cause meaning say, semi chan to crana and yet I be DNA. Semi chan to and to never daddy, me can no cransua, ever daddy. And to me, some of Fremeno, Nicam say, Unai bibida, I'm a midget to Mzam, and I bibida. By a crime fast in any be the sea actually. And no intimate denies our crown, I am a ban as intimate, say our crown, I am a ban, and I say, the MMA expecting say, some Muslim way dear and India, 1 year who no crime in immune. Ubi as a kind of crowd, but when I may kind of crowd, you pen I measure. Now, Dana was say, Usu, do what she, ya was some San and I me pel. Me pa oya ko person one no da e wo da mu hono sa bere no na izema we ba jo me wura da mu na izema no pie enti me enuoma na e wo mu mienu ntam no me nim de e wo mu ntam me wura ho na no pie azema ne pie na je se na nkomo bi edi ka koso ada ye mommy me eno na me de me ntim e wo mu mienu ntam asem ti me wura ho na pie no e ma me ka se adai Chinchina me no nyo bibu obi dem sa de ne de mentumi nye ana ono busa am se na wote hin ana me se o mete ase o kwan no ho e ho na mete enti enumra no ho ha ana obi bo me tumi ana me bie o se o ma me so on fa phone mesiso keep pass bi ana o de phone no o ka so on fa mesiso na me so okay o de duro de a fa ma me na me je phone na o ka so o ko ti ana pa me sa o ha na o sa bo pum se phone a ebi abaso a oba abaji akona mcu ana me de phone ma no koi ti me okoi ho anu afre me ni ba bi onya me number ni free ho anu afre phone so ye me wife dia to flesis no ni ho na me finance adentina wo se o fle sa number no o hu se me wife hu se wa fle me obeka me bi ni ti when am friendsi na ka kire no sa number we so bi na abafi okra my wife ne makose akra na oba ho no when wa ma hobi na ebia ebitima ba say bibi nti mentwa so ana o kan sa akire nti mo mi we obeka ikra na ade na o flame no na de chie me flame mo mi we e ma ne fai e ma me ka kire ne say mo mi mi sro e yo usu ama me ai e ma me ka kire say mo mi sro usu flame phone nti se be ya akasa kire no nsa o flame na me yire fa ansha o huni ono so pento kwa semti bena wan flame number e be no me ka chen se one ne ba ne be kasa me nyan to basie one ne be kasa ti mo mi ne won se ni wura fi a on kai na on kan kure osu asama na ya o kai mu no kure de sai ma oboa o de ya ampa ha ono ne frame ma me bo ma me ama ne se boy bi a me de me ho ekobata no boy no wonye wonhwe oba wa be no kwafom wa be for oba ara be si krom ho ntimi nhwe no boy be ya pk ena me say me o boy ni nye na me de me fa o ne ntemu asembe pk no o de na o de no mo me zo obo man fo di enzo ma me direct no pk no ye ho ya enya me hwe no na me bibi ni wa nka ye de na be bo ma me ma ne say obi bi ni mi sese de o de ni obi bi ni sese o boyfriend no first no say de em bibi first na o de no na me boy no o boy no na so anka be say de nya o boyfriend no Nana yaw ababa ezi kane na ne boyfriend ene wo say ana me ka say ono ne de ohuni say ne boyfriend me ba me de me huni say ototo ne pa ko no share difuo na sabi sania wo bu mi beyi wo bu mi ba kese yi nana yaw enti wo ba wada ne so ne na da e ma keka sansama kese yi kire no say mommy me tumi hu na akire yi de na hu ye me ewu no cause me ne na bibida
oba me kwan kura fa so ani me ye bi ma mu say gewe no ma me ana say wo obi a say the season kwan na o ma Ghana we man ka Ghana nkoso ada na wo kasa me be to ne de o the problem say me fancy su man ama me pie say me ko to ade me buy na gewe wa run the top na tali top ni na ana ne me fudu so ai ana o ti de mo me so me nya ma je say me ni bi kwa be bi ana wo ye dey wo ba ya no wo no wo sa no wo ye dey obusa am say dan bi me bi saw awa dan be ka I fana the phone be siso ma fa phone be siso an fa phone be siso mo na wo kin wa me ho na ma tina be open up be wuro me top a me no fugu so de me kan me ba me se na ada dem wo twa na ne a won kan no kure so be bo punu won kan no kure wo to me be bo punu wo say me de iPhone ba na wo ba ma wuro me top me no fugu so na me nti me nim bia me kan na me se wo ba me wa be bo punu ma bio wa dwuni yansa na obetena akekansa didi na me dwuni yanka me kan wi na yawo asuma waka ne se mu odu yeah mommy wo se wo de phone ba so oba be charge ana wo de ko si suo ana me to nsu aba wo ba no aworo ne top ya ne no foda so ana wo te dem wo ya wo bo ne kede sa wo ye dai ana me de minim de wo de twa wana ana minim de o ye nti ho no me ntimi anhye me ho so ana me ni ye bibi bai me ni ye bibi na chire na me say no kache se hwi ni woni akwada yi ntamu a waba ebe charge wo ne fo wo dem na watimi awuro ne ho ama ka ne no fo nso wuro a wantimi anhye wo so e na to share so ne daaye ti sa wotima ka se bibia wanya o girlfriend na no kura bia ne asema wo kan mommy de me kan say onya me girlfriend obi onya o girlfriend de me say ne pe me ni nkita me man wan sirida our girlfriend now see me ni ye me nya ni hweda nti ade me so na o to me no na nam so ma me ni ye bi na say me je tum se makoma me bibi ni de enya sa ma osua eya no kure se okoto so be wura dem wo no wa wura top ha no foda so ma oboa na ne oboa ebe pa cho wo nya botre okoto nsuo ne ba ya na wo charge phone no e wo dem wo no e de ne siye e ma na ne charge phone bia oni dem ho e de ne siye ma phone klan ba wo dem so charge ma me e de ne siye ma na ne ba mu me ehunu me ehunu ne siye ya man oso na abeto share no so ma oboa e si sai klan ko ne dem me hu ne dem ho kla se o mbedi me eye nyabotre maame eye den na nana yaw bebutu so ne woda e de ne course wo ma ye hunu me forso ana me o forso kanu kle o forso ai awai na dan fune dem ho no aize ma no eno ne de di kai ya wo ne woda aye o ka tia ne sa wo mpene me boa Mama, na me kra na me so ma me nya mo kra be bo me ma me amane enkrofo be bi aja me pacho enu obi ankasa wa kire microphone se nyina ya so nya bo trepa awusua ma eti krachi won wo woro hu ai krachi na wusu ba no woro no se wo na go ono no dia ono so be kai assign ti no okay nya bo tre enye se we da kan sign ti mo ye nkwada ba mo pese se bi ma me panyimu ate sabe mo betu vutro gu mani so mesrawo asam na wa ba wo kase ye hwe na nya wo ba na ye die ne ni ade ade no ye ba ye die ne na ye pa no kura wasam no ye se fiti wa ne ye die ne ka 30 million ni ya boka wa betena ba toto ya mpia ni ya boka ni de aye die ne mo ma ye wo kura wasam no mu mommy anokura wo mu na me no kura me nim no na me ka no also one boyfriend babyem and a woman aside wo mommy the boyfriend me hu no say me ka me bo obi adin wa ha me no obi a peaceful the me dey na aba na be ka me dey by say wo na me nim say entisa no me nim say entisa na ya bo odin wo a be ka dey wo nim no ma send u scan na say be ka dey wo nim then kai an chire bi an ko ama me ho a chire me
ɛno nso na me nso ɔno nso na menim no Isaiah na ɔsɛ Isaiah a ɔse me ne dem na mkɔda ma emogya tu no ɔno kora ne boa no saa boy no ɔne nada ama ɔbɛ na bɛka kyerɛ me sɛ ɔne Isaiah no ayɛ bibi na ɔka kyerɛ me a hena mana ka sa kyerɛ ozuwa na ne aka no kure o se me nka no kure ma me kasa wie sɛ me kasa wie na me kasa boy ne nada no o deny sɛ enye ne die biuma die mo no me die ne ye nye biuma gya akran sɛ bipa yeah dabi ma me ni baby am firi ba de na o kasa na yawo cool down mo akoma mra fo mo ate o nka no kure eti ususu sɛ woni Isaiah nada mami wo be ka kyerɛ me sɛ me adana me firi western by no be ka kyerɛ me sɛ me kura mo wana no obebo me punu no wura edan na me dem na no wura no se obeka asem a kyerɛ me na me bu amfuna me se ade asema no se wadamfo Isaiah me na ye bibi danti o ka kyerɛ wa ema ne o se ema obu mfume ozo na kasa ozo aya no kura sa Isaiah no wona wadada obua Isaiah mo ne me dada Isaiah one me dada me se de na ka kyerɛ na ya sa Isaiah ne wada ema ya fle boy ne yire se dia wo siri ya kyesa sama na no ya wo ka ne ye no kore sanya no kora o ka se park na eko gina so e fra Isaiah ye nsuo hu and ape de mo mi wate e nsuo hu sesai ba bia o me eko gina fra boy ne se ye musa ne se asema me na boy ne dina se nye no kore ena me se me no aka se ye mfle no ena eko gina kromo park ne so bi da so o dina sa asem we a me de me kan se ma gya akura ema efle boy no na mbusa nse Isaiah na wo na wo bae no ne owusu abeda no na me busa wo so a wo se enye no kure no se oboa enye no kure bi we e ka se enye no kure ma ye kotwen pictures a boy ne bae one ne ye one dem ne ntalo of fashion na de send boy no boy ne so awo na yire one no eti sesie se me wona yire ne number anka me frɛ na ma na yire na ka no kure sa no kure na make videos na send man ni na e wo ho sesie eti boy ni jitumu se wona wo wusu ada ono no ye madamfo eti me kan no ono deny se kwakwa wantimi nka ana wo wusu anu so ka se ye no krade no no e twa ntro wusu a Isaiah wona wada na ono na ne me dada me bisa mprensa kan kure wo mu wona wada na ono nai one me dada wona wada na ono nai one me dada na ya wona wada na ono nai one ma dada wona wada mprensai ma nde dos bɛyɛ dodoɔ sɛn maame sɛ wo se nana yawo yi ɛsɛ wɔne wo bɛyɛ adamprenu pɛ wɔno ne ka kyerɛ me wɔso wɔne da wo bɛyi si adɔɔso sɛme deɛ nana ya ne no asɛm ka sɛme deɛ baatan ɛna me ba nyem na wɔbusa na wɔso wɔne nana yawo ne ma san busa wɔso wɔne nana yawo ɛna me frɛ nana yawo busa no wɔso ɛhe nana yawo wo se bebree no wɔne wada tio wo se bebree no wɔne wada mama ya wo so wo yere ehe ne hin na no wo hia ya no wo da ayi na danfo ne dem ho no ankasa dem ho no na danfo ne dem ho e ya dodo osai ma eno de asemienu one na o mu ba bekọ ayi wasa ho no ana one me da na ba ko nsu me kwa ade sedie me baaye no ana no so ne me da na keto akwa ade sedie to aso na no so wo da ye ne nyina na Isaiah na wai Isaiah de aya ochitwa ne wi ana akogina efena ni mo kan sem wo akogina efena ni ochitwa wi tabe twaso no akogina efena ni mo na waja woni enana ya wodem ho enana ya wodem ho ankasa no so ye mpra dodo sai ma na de do ne dem ho no edoso na samra ya na ne yere ne wai no ba ne nti obi awo ba ne nti ho nana ya maame na wono bai na te me pa chow na ya na ba bai wo ba ho awu no me pa chow da krope no oba ho ebe no amo ne sister bi na ba so nuane no sinadamfo no minim me ngase so nuane no sinadamfo no minim e no ne ba ho enti ho na me hu ne ye e na me ko bo madamfo ya ne no se ne ba ne de won soro enti ma me nwene bibisa ema no enti firi ho de ba hu ne fie ho bi mka se hu ne fie ho bi ma wa hu ne bi me ba cho ai
adawo ka sembi wo se akwadai wo ba ho anatade ne ye bia bi ode benante no maame sorry gina ho na akwadai adawo ba wo ka be gina ha wo se owusu wa no wo ba fie wo anante bi na wasebre ne to adawo ba pa cho adawo ba no amona me pa no me ncheda se me dia be bia bonde na me yom gubi adawo ba no amona me nantia nantia baya nantia wo punte na wo so so no e no di be wura o puto na ni edikan anso wo so no fo ai we be share na bon tene so a sa e di mi hu ni fie ho no die ni fie ho die o baba because ni share ni ho bi ma na ye to tena sama me ozu a ensam no eye bebre wo maame ba ye maame wo se wo su wa mantam wo no na ni nye fi se eye na na yawo no oba wa ne tie Kristi no owu wa pa was we na nyanyam hyehyɛ mema wanyama be hyɛ mi kunu oni subai na otene ne nsa ewo owu wa so wotimi frankrofo sɛ mo mehye owu wa adawo ba sa na wo ka sa na me mehu no sa na tie me kura panimu no de bi na me koye kuro me nche no oni ge bi be pro tax ge kokko bi da no ba ha bi omuduru me nchen na waka kyerɛ ge ne sɛ owu wa ma me na ka na tu etu de na mtila adento owu wa ankoa ne be ma akwanyima wanya kuna owu a no krese eye nana yawo ne yere no otenetere ne nsa wo so ensam be sa ne ano ka kyerɛ wo ɔsene men anyanyim de hye nkrofo akunu ana menyem ye menya kunam de bran ne kunane na ne anso anje pa cho we kuran ka men fama ye ga no yen wotimi de fa ya ni mu ho no ba bia ba fie ha no de na ba ka de wotimi be twam ho ya ni mu ho ma de kwoto ma me ya ni na ye de bebre kwa asa we de anya wasam me pa cho wo Christina sam na wo mo ye dai ma nyabotre na yenka Christian because I don't know how kese ya wo mo de ba ye se akoda no wosua afa no wanya 17 na wotrete ne wonsa won so ede ne kire wiase so wanyanyem hyehyɛ ma wo so yo ba ta wono a Christian na te wona na Christi enso ma yetrete ne yensa wo so emu no kure ne sai bisa mama ne mama say da ben na mehu na asembe ndi make asem na si den no gina chire no te say make us wusu ama me na gina ho no omi oyima no fa bebi efu ka no ma so mfie nani mo so gina bebi aboy bi tre fe ni de esi den wo hu say make a che benese eye wusu ama me na gina ho ni ma no ma se sa ga no kra na anu ya ka no o ma fru bebi a taxi o mu fru de o mu tie no me ni gina ho na me fa kai woni abaya akoko bi sami de me ka me fo obu woni abaya ehwa no fa taxi na kai ni etu no wo be me ma me bi store blue bi wo wa anka be yo de oben o sese wa de wu na wo se anu kwa chamu bi sa wa anka be kan na ya kawa na ya kawa no tum mi kuna ko fa mpena na ya wenya wasame ma wo so na sa be ma ne senya ne mpena no a minko na minhu se oba na ba minko hobi waka kira baba yi se woni suba no wanyanyem hyehyɛ amanfo kunu num ono nso mi bisa no sa boys na mufi wasa na bai me ko test na me ba na mba we hye machi na edu ba ko fa ni PK bai ba na minyim ni din o meni o mo na o na PK hum no eze Kristo hu afo isi ade woja wasa ho na wa ba be hye na mse an se isi ade mai de ma wale me wo hanum se o ma na ma be de ma be hye ma me no si o di boy ba ko na minyim ni din no friend na say me banzo friend na ne yaw no say na ne yaw bai ne hu ofo so papa na mse ho no usu aka se an na ne yaw no ni hye ontumi nya ne hye na mse so ni hye no na mepe so ni hye ndi na akoda ampane so ampane kra akoda say na wani je nti na akọ mani di ubi no sa na me ka kire na anti grace to aka say na mi ntwa so na me nkonya sa ge radio obe sa na ye ntokwa ma me kra ba fie be ka kire ma so so nga nje me say me hu ge na mi ntwam sa na me kan ma ka nti bibi de si ye na ma wo ka sa
also asem o kan no kure wo mu ne sai ma no mu ko so so ntine ma wo ka sa da bi no mu firi soro ho ba na me so ni boy no na gina ho edi nkom woni girl ka sen Esther ana mu firi soro ho ba ana me so ni pike ni gina abrunsan bi mu fe o mo ton adwa na o batisa no ni ha ana me ni pike mu gina ho ntu twam no ana yes pike na pike ese o hu ye na o sinya me adum na wo twam tu ko gen si esi aso da ho me ni pike mu gina ho na me ni asama wo tie so bi na be ka che o na sa ni girl na asane mo ba so girl no kwa yese o mba se me gina na me show mo girl no yese wo mba ana so girl ni mbeti ntu ba ye ana afra boy ni sa o mo mbra na no mu di nkomo na me so me ba no boy no ho ana me se boy na ko onu be di nkomo dia fa akwa na me pese o be he me ba na ni ana he no ma na ai ade ma ba ho obi en ho wa wunya nkopon ba ye nyina ka ba no kro ni gina Hey, Christy, let's say ya na one ababa ya one ne. Wa me ko wasa ba bia o na show to me gina no kasa mi fi no. Edu o ko to ma so ha me da to pujo ani me da to Steve na ni me sa da ko to wa asi da na ba ku ani mi hu no endi na temda fit ai last bi na ai mi kunu na dangu bi friend pazoni ofi wasa ne bai na ma so se ni tie ne ya na me ko to edu o ko te so na me ba na mi hu na di mi na mi nim to ase ma mi we o fie oho me ko fa na mi kuru panyi fra me se wo wa fa na me se ma so ma mi ntimi ko fie a me flow e kwa na wa fa na ko to mole fi da ko to edu ma mi ni didi ma tem edu mo ma mi ni didi ma ma ni wo ya woni ho wo ba mu aba 3% wo de wo mo na ye ma ni o ma betumi aye no wo be ma you have no idea Chrissy to aso ene edwom ho no ma me ni didi matem kwase aba jimi fo ba ifo ma anzo so ma me ba ya o ba chane na no na ba bele wo wa adwenya adwuma yo na adwenya adwuma wa me ne to a me na odidi matem ma na ka se de ta wa du edidi atem a wo di mi e ba so ba na o so mo ko na ba 3 days time mi wo fie na ma mi we ne ne ba panyi bi aba fie o me se mi kunu ma me tie Chrissy me se mi kunu ma me na mo na ba o ma me tie no me se mi kunu ni de medwale wi antuma bomu metan so obi abo ago na ma so banzo ne ma so be ma hyedem na me sempa acho mi bo kasagu microphone e kwa na maame ne ba panyina ka krasi ni wuni mo ni pakro frade na wumom na obomba na me se isi ana mi dwale pio na ho na be bo mi punu mo osan didi matem na mi pie na maame ni bisa me se ma so mo na me so mo odem e kwa na ne ba na so ai wo so yo ba wo so usu amaame ni ba panyina me se maame ne da be na me ka chen so usu amaame ni ba panyanya bia me na ma wo ne mama na me siden so ni ba panyi na maame ne ba no ne baba na odidi matem na ma so kra so yes adenti na wa bo obi fi a mo de didi atem na eba na ma so be ma koye e ka so kwa koye police case mama ba ba chi no na maami we ne na aso okoka cha na aso na aso mo pa ma aso acha na o wuntwa so e fiti won maami hu mo tumi gina obetwam kwa no hu na no bubu man je na okasa maami mama oba asama ko yi wasi mi ba wuni di na tam me yam ba no jana ya wo ye me ba owusu aso ye me ba na se asam na anko ye na se owusu akọ trauma na ya ne na da no wa wo na no che se bi beku a na mi be di watam wo atie kasagu microphone ya mi me chire me na se ego o se ego wa da e wo okunu panyi ba ho de edi ego ni dem te na wo de ko so bi bokokoko opi e ma me akofa ne ba panyini panyi mu ba o che we ba mu akofa no e bopunu se ai adana na wudidi ma me ma me se adana me ma me se adana di na tamiti ma ba me na wo hu dem no be ye edi wa na bibi punam se adai ho na be bopunu mu a ba ofi o no be ku ma mi ene ne ba akofa ne ba se woni we ne ba ni we meko adana krisi ehu no no obi na tamiti mame eye mame emisa krisi o kasa no o ka asem bi no na me pese o sisu dua biem na me bebi so wusu a wo si emema bi efri wasa na wusu abededa no kore ba ko de say pike nkwa na pike say maame no e de ne baba na ma no
say one pen ada oba efi o beda me kunu panyi dem kwa na bonte kaka ba so beda me kunu panyi dem na ade chin na ma obi sam se minimo usu ana me se usu an kro ma me de na ba ha se an oni me kunu anyi ba na ne o se onje na antimet kra bi sa ne se e pike wunim na o se an ma me ne de sa na oti o na wo firi ba bi na wo ba skanti ode ne baba ne be de e be ma sa na pike ne ka ye o se ne ge ne sa ge ya wo ti ho o se ne ge ni girlfriend no usu a ma obua because girl ni pikachu because ne girl nya ne ge ni wa ho ha o se ma me wale ne wa passe pikanya ana ne sa girl ni ta era na me o so wo wasa o ma me friend no just come out da o wasa me friend o ma me no be you ni so wan kan be bo we ni na wo ta ba bo me we ni so wan sa so mo ya na ne o ko sa na ba bo me kanu kura kanu kura what's the day Mr. Sawsani na to it's many my day and no credit kanu kura say ya o sia na na ka say wo no Christy, all the matem. Every sanka Christine ko chiania on timi matara anya kura na meche akura isi akwata mi ko nsuo ma hwie to me sa ko anya me sum yakwa wo dia wo dina na chi ko mo do obi anyi wo akura no di matam ma me kama asam akura yi di matam na mi ko nsuo e do mu ho ba bi o mi ya yi o boja e ho na medro ana akura di matam mi pa sama so wo bi asesa me akura wo kasa e ti ba hwie nsuo na me ba wo mistake am ya sa me nko na me ba yi ana me ka kira ma me se ade a Christian mani nye ho nya na akura ne me anya senti penso ne me na wonu ko kwato so kwato den yo wonu kwa ba bi so mi komisi edwo ho na akura be di matem ana wo anti masi kwa ka se Christy Maria wo kwato no e fa ye kwan ni kwa na me kwa yo wo si ba bi a Christy aga fa ye e fa ni kwan o de kwato mole wa se ma ka me wo ma me so boduam e ma me fa kwada ne pie e ma me na kokro no na abusia ye mamu akwaba mama shefo akwaba emra Adum TV so no kwasem se ene ye fiada na edu fiada se ya wo brajumadie ya na ye di kodi weekend no e ba se mu nsam esusu yie na ene nkoma ya tena so ye nkomo a ene kan wa ya tena so mprensa aye owusuwa ne wo maame ena ede abrantie bia ye fan sana na yawo wo mo ede na ba Nhyira FM na sade munim se ye di adwuma no case no ya tena so ene sai owusuwa no ese na yawo na nyem no ene na wo enso na yawo se nyinsa nyane dia wa nyinsa no wa nhwe nyinsa no wa wo ye wa meyi no wo nhwe akwada no ade nyane dia ye fa na yawo ahoma no so ene se na yawo den na wo ye saa wo se nyame dia ene se wo ne nada wo se ha wo ne nada enti ni sansam no ena yato yensa ye de afra na yawo na no ene ne wa be pie fidua mu ha ye ne na tena se ye di nkomo wo banye ono nko wo de ne yire ya wo ne tie aka ho aba na yawo maame wa ha ena owusu wa nso ene wo maame enso e wa ha enti enkomo a ye tena so a ye die ye be hye si ebetumi aye die ne no na ne apese tie ase ne ntia e wo se Nhyira FM ye boss aka no na ye die ne no na ye de ema na yawo mame mo akwa babiem woni ba ma ousu abo wudin no kwasam Bradum TV so Adum TV so live na yawo na fade ya wode te ha no kwasam kimpaluta chena wo chene se wabonwum na we wo monyum wo se de papa na yawo usu na mbaabi a obi aso second paluta meboa wo na mbaabi a yeso sa wan kempaluta
no kwasam wasane so ampa MC amu zoom na nimu no na Kimpaluta look alike baby Kimpaluta wo bia no Adom TV wo mra mehwe nana yawo ye pese ehunu wo se die enti na ba bayi wo de na da na so nyinse na enye wa oyi ze manu se ka eko na kopema nimu na se nya akiri na se kwase dise meme no adakora na wo so ne madam for asada atoa so ewa animu a na se wanyima ha na wo so de man na se wadan fo idie ese wo se nya wone na ada ono no na asem obeka de defend no ba wono abeka akire me ama ya frɛ boy no ye ko gina park bu ho park school park nsuo da ho e na o ma ye frɛ sa boy no frɛ no phone so ma ono na boy ni dina no ono aka kire boy ni say when we ntwantro no buy oni ni videos oka kire no ono ene ma ye ko twi osuwa asema na yawo kan mu no kura ni say ametara me twantro enchantro yo ma se Isaiah no wada kamu no kura ni ehunu Isaiah ndo ne me ndada wona ne ono se Isaiah ane wakoye adwuma bi na okeka nsem bi nti opa de bi ameya Isaiah eyere no ene Isaiah ebegyan na wo Isaiah no awu etiawo enkwada nketua na yawo wadanfo ni Isaiah me boa na woni owusu wadi nkomo se fa wadanfo no so paso one ne yiri jai mommy antisa na dia one Kristi tena me boa mommy antisa ana ama no kwa ka tire girl ni pekula won jai boy no when na nya wanka mame ma yan kansam no mommy na yawo see girl back me man kona num na ka kire on kan kire me say on kan kire me say boy no ene na da o obeka kire me no ofie no no abo opun beka kire me say boy ne boy no ne na bibi no koye nti so ka kire me a e ma me bumfu ana say e ma me nya yi na ono de oye wie kro wasanu no ana me say sa madam fu ne no ai bibi no say me pa akura me mfle no ti mfle na boy ne say enya no kure ana say enya no kure bai na videos kura wo ba ya oni me ye kura no e wa han to ma ye chinchini ya ko he boy bi e friend prosper kwame prosper na oni boy ne nam ne phone so ne ekotwe ono ne pictures no say soldier top na ogina boy ne dem ye video but asema na no ye frɛ phone so ya wo kan ye no ene ne de ye different uni ma na wodi na no ye frɛ wo se owusuwa me ka kyerɛ wo se Isaiah man de woni me na yo na wo na me pew na no kan wo phone so da bi enya Isaiah me ka kyerɛ say o ka kyerɛ me say minua no me busan say na ofie oba obeye de ho ana o say o minua ne ti na oba na minua ne de one ne nya ahwe unua ne friend say kujo na one ne nya ahwe dawo nti hona me say me sola ko no so mata no say me pewo na me say na me de me busa say about 15 years ka kyerɛ so pewo mommy me boa me nka yo o ka kyerɛ so pewo mommy me boa me nka papa brem sofo e mo kwa ba be se me bisa ayi nana yawo asem bi no yima no nana yawo asem ne se eda no ye bisa na asem no phone so say obi o wayere de o ye de kofa oba fufu o kai se o kan sa asem so obi o wayere de o ye de kofa oba fufu obi o wayere o ye de kofa oba fufu na oba wi no o ye hwan no kofa no o ye na area na so para also wo bisa wasem o se me su mi yuan o bisa mi se o frɛ me na me se mo yire nti mi nim pena nka ho that's right ampa so we onya me pena na wa ye ode o sum ma fidie na o yi me me pa to mate ti onya me hwe me pa to mi kan no wa ye me be frim nyam na bisa o question me pa to say ayi osu ase we na fe na osu a o de chiche na mpese mbisa o question say o de chiche anyansanfo anankwase afo ya no mame mema koto se ana mema hu se o ne madam father ne de wo se o de chiche se de make na enti o de chiche amanfo na abedu so ana so ene na me pese mbisa o se onim so o de chiche na obi yusu bi de na asem beba hu nti asem no ba hu no so na wabo wudin no uyi hu anu enye ye de baby a wo ka se me yi me hu anu enye de enu nti na wo so be die nim
ɛhɔ na betimi approve ye mienu no kura ye ka o discover ye de be de ni sɛ o frɛ me nso me say once a wudi no unim sɛ obanyam de once a me ne da nim sɛ me obanyam ɛna me dabi me nim na unim sɛ obanyam ono yere nda ye onyam me ma me ho kwan no so ma me ho kwan ni dabi ono yere da ye no onyam ɛna me sɛ me ma no me nim predodo a me ne da ansa no onyim okay obadwa papa abrantie no ne nsɛm bi a ɔpɛ sɛ ɔkeka no ɔhwɛ ne kasa yi ɔde kyekyɛ na sɛbi ohunu gɛ no wabɔ ne ho ne kɛda sɛbi na yɛ ase bɔ ne ngoma so ɔde nam ana onyia no mama nsɛm a wɔba yɛ wɔka nyina mehwɛ ne din mepɛ sɛ question bi na mpɛ sɛ mbisa wo wohu no wabɔ ne ho ne kɛda na yɛ ase bɔ ne ngoma so ɔde nam ana wokoto obi di yana na ɛwɔ sɛ wɔne me da saa ne madam fokoda ka ho wokɔpie so so wɔne wadam foda wokɔpie so ɛsɔfo nyabotere wokɔpie so ya no ɔnsɛ nana yawo sɛbisɛbi wɔde mfie sɛ mepakyɛ wo 20 year old me ba panyi wo 22 hwɛ tie deɛ meka no usa koraa nyabotere 20 year old boy wowɔ yere ya wone ne tie oba na ne tie waye no wade ajo me nya no wade ba me de makun o ma me no unye no wade si de na friend sa wo yire me na wa mra wo se me ye no a friend se o ti wanya wo yire wo ye wo mpana anya me mpana e di nti na onya wo mpana me de de wo se me de ko hu ani mu ma ye hu se me yire no no ana se me ne nati ana se me ne na wo e de na ade ko fie mayo se asante amamle mu no uhu oba na opena also okutu ni tirinsa na iskasembu a na se bibu ho a utu ade ma no mu se o mo hwehwe o ni dihye na nchen no no sa amamle no maye sa amamle nti ono de me o ya me yire enti woni wan na ko fie okutu ni tirinsa me ne me bra pani o bra pani oba adwa papa abranti wi wo se o manete asese ene won ko fie se e che no because when him say akola no o 15 year old me person man te ne ho ase anokwasam nti ene wo free studio e se e che no 15 years ana o ka chen so de cheche nti 15 years na sa akola no de cheche e se ohunu se o cheche o de cheche no 15 year old o ye minor yeah ana so fu bi sa no no wo se wo ma ne ho kwan ana o na ye ne yere dai na o pe so ne yere nyem etia dai na sabi woni abaya 15 years so sa emra mu no watia mra e wase ye chew na wone ne da wa mo ho bai umpa so obanyem no ada na wan condom mami kama me ne baby bi no ma mani ama me ho sa na se ma mfre na nka se osu a me pa cho bla me nda o wa mfre no da bi ma mfre no e kwan a oba dem wo no ofa so ne ma sa kwan no me ne ye bi oba doa papa pese ma brantente asese Nhyira fami ani abere kwasam ntini nsem na wokekan nyina wanya sempa bi anka ene wonko fie kwasam akola we aso mu se mepew nti ene menna aso betum futura bu yeni so mepew ene menna ampa wo so wadan wani ene nada oni da wie ya osuwa na wone wo da wie ya no ka che wo se pedro bi numa na ba wo bai da bi wanka wone wo da no bo ne wo bai obadwa amenya mi akra mbeka che no ka nyem se mi nkoto koku fa sichire nguna mka se minister ma miska wo kan ya okran kan nim se de koku yin he meme he was fa koku ya dai na mfa sugar ngum na me no sama na ya wo ka kire wo na me nim za de ne ya anka me ne me dem ne te no me ne etena na me Nana ya 20 year old 20 year old usokura si ne wasi muntam wo ma me na gina wo no wo ya pada sofu bisa no person bisa me last question abrantie we person ayi smart wo say enya oge no no oni ni ko gina ansu ano e ma ne be ka zema ho asema kire wo sai de tie o nya mpana no no wo so ope wo so ni mo ne nada okọ ne ba bi e bia relationship bibiom na da wo ntamu a enti obi ene nada oba be ka kire wo ananse seven produce wo foforo ne nada wo esese how obi no hono ba be ka kire me se madam funu be ka kire me se on me ne nada ma me gunfu ono ne nada ma me gunfu na je se bibi wo montam da bi se boy ne so me ne nam me ne kwa adwuma e bibi aba me ba me ne firi ba bi am wono eba no akọ mfi na me so akọ mfi enti oba ye no
ɛna ɔne ne kɔyɛ bibi na ɔno bɛka kyerɛ me sɛ madam for me ne ne kɔ na ɔka kyerɛ me sɛ ɛyɛ wohwɛ saa nkyerɛ mu no meme hia ɔbaa ukuru ni wayɛ wo ho adeɛ wayɛ wonim sɛ ne mpra no ɔwusu a wonim anaa wonim sɛ wɔne ɔwusu a wo maame kasagu microphone na ansɛm a yɛte a yɛkan yɛka sɛ ɔwusu a sɛ wokunu na bɛda wɔne na nyɛma wo ba no wate anaa wonte pacho maybe a me kunu panyi hu ne ba no hu ɔwusu a na ɔmo kɔ crab bi na usu hu no bi say na papa na ne a wo fie na o say isi a hwem papa ye de na ne ili Kristi wo ho ye na hu a na usu ani twa so na ge ne ko ndi oba na obeka kyerem di na ma wo be 2 weeks na me kobo miti me show usu na bi say so usu a o de ne na ne na o say me de nya me hye no nya na me su yo mate ha na mba minimum obi en say obi bi ne no a chiwu free ne ho na wo ka si yo ati ndi ko na akọka kyerɛ ma me say me si me bo odua me si me bo odua na wo so be bo odua bo ni dua na ni bibi ni na ne o mama me ne ba fie obedidi matama ma so ba ne be manya ka se ne kisisa na o ye dia wa anya de na me kuru kan ne me ya kasa di ntina me ko hu obi a se enye no sa fam kan no ne nya botre o so a wa na ka so be bo odua no me ne o ka so be bo odua da be onu o ka so na ka kira wo ma me se Kristi so be bo odua o so wa Ozua ma Kristi ka che so bebo odua wanka ohia wo ka che wo se ne kunu ne na yawo etitwe wo firi ne ho ande okan na da no wantwe wo firi ne ho ma den tam na me ai Saka mama wanya 2 weeks no so na onye nka no kre mo ba ho no kra no aduane saka na me ba me wanda ba se me ba ba wu me nyim mafu ya tra na o minufu o sa mi bisa onyim date ben me wu 20 first da bi me kan date a onyim onim na si den ka se wo sa onyim September mi bisa wo sa September me wo ya me nya 2 weeks anche na ne akọ wasa bae ana wo so wo ya nya 2 weeks no so nyem ono no nyem na asoma aka no no na ne se nya na ne oba sa 2 weeks na fi na ma wo fufuro 2 weeks ma me na nya na ya obai na ya ne da na wugina ho ma sa tam no na ne amfa no ne ndai ma me ba bia wo te wa wo ka ne ente ye the microphone ye adwo papa me pa cho question bi asimitrim mamisa ye nua be ma ene ne ma me ote akiri wa totobo ba park so enti se nyame amfasa ama na nana ya yekoye de ne nyina wie na ye oba me pa cho akola ne ma me ote we de omo afamu nyina no ombom kro betimi agina no ana se na obesi aka kire om se ode cheche ni nyina waka wo ana 7 producer mitie wo yere no ensemo ka che maami ya na che sa akoye se maami we die sa wo ba krum ano de ne ba ye den ama enti se die ne no kwa wieye me de men ka se ye wo na se ye wo a sansema wo kan ye nyina no wo be fa no se ensema me kan ye nyina so de e ma me ka sa ne se woni obi nyima se fa de se asem se wono wo yire yi man sem no wi out mbi sem me se ba se ye wa de ne no prove se ye wa ana wanyema akola yi akola oda ne na so ye oba ma me we ya wa fam eni dia didi atem na mo nsa so no yire no nsa so akola so dabio tie ma me ni di me pa cho ma me ye di ma me ni di atem ye ni wo ba se wote amansan TV so unim sa adum TV na wote Nhyira FM ba bia radio ni TV kodu wo se abaya nde cheche odine nam ana du so na wo so wadi bie sa wadi no wo yusu na enyenyenyenyenyenye na binim se bia nka wo beka se wo ye sorry but still wo say na nam say sansama o ka kira akola ne ma me nyina no se ba sa akola ne ye wo dia na so mo ka so mo take allegation against you wo beka na say wo be fa ba say akola ne me dia meje akola no na maka kire ma me se ni suban na wo mu wansesa ebi be se tibi wo abra onya papa ne bampo cause me nim se me no ada ntina obusa me se me no ada me you anu se me no ada na se me no ada na so wonyima e wo se o sa na obi fufuro kwadagu akora na wonyim no so ana eye papa oni ni da na wonyina ho mami me hu bi ade ne dia na hu ye no ba ye na nke pay evidence o mami ko pay evidence no na wo ye say evidence ni se nka me pese Isaiah man no eba na nko begina aka se
na owo no say adano me fre say o virgin na me di no me ne die no emoja bai na ize man no ho timpesa ize man no so ba be ka chen say an na me wo ho me dem po na me ye bibi woni ababa ida no o virgin mommy me hu bibi sa na wo ye virgin mommy me hu bibi sa emoja bai mommy me hu bibi sa o say ize man hu say moja osu a woni wo da emoja bai na moja bai moja bai ai engwa ize man panis mo anti sa ize man no na me pese wo fle no no be ka se urade moja no wo hu bi ne dem na me ne be ye sa de no me ba ma send ne case kan mo wo kuro na etu mo eto wasa kuro pon no wasa friends takwa na me friend say asem say na owusu akoka enti wonso wo you dance ni say wo dem na me ne ye sa de no enti be ka no kura wonim e wo radio station ya no mo hu say asem a wo ka no eye no kure ana say enye no kure na so oni ska enti me send ni ska e ma ne family na me send no 1.5 so on family mommy ebe sine my friend phone say omra me ka sa asem ni say I know ho ebe sine me hu me enti wadum ne phone kura say friend no ye nya no bi ma me kasa ma asma me kan say na ya wo kasa bebrebe me wo fie ene nta be ka kyerem say wo su ampena ene na ya wo we no woni anze no mnya rasta minim sunsuni a edem entom be kai me kwahwe edem ho na ya ne pro minim ho to mo ana de me call ho ne me kwahwe na credo da no entimi ba na ba ka kyerem say aize man na ne wadam fune na eko entimi hu na so ne frɛ wa aize no wo san na me hwe wo su a wo san me frɛ na ya ei me call fie kwansima wo so ne si won sada n kasa me kasa kyerɛ akora we na sada be satem na no wanyem ede na wo ka me bi ai azema na yire frɛ me say na ne ampena ne satam no ma wo be 1 week na frɛ me say na ne ampena ne sa yewe na me frɛ na ne o say nya ne hwe nti ma me wei e ma me bukura afu na ne o ma me wei kɔ afuom obesne twam na o frɛ na ne o ka se ma yesi me mpena ne wo ba no ma me ne be frɛ me freedom ka kyerɛ me say enya na ne ya wa ne ya zeman ena ene ne ba ne tie ne ya wa na wo so pan na wo ma me hwe kan se Christy obi a wo che wo so enya ma me tumi do me so na manyini sino me tumi a me mambo bi adi obai ono se ene nkwala na ase nkwala nkitu ebi wo fie ho edi agro ma wo je so de woni ma me ka se me ne nye ho ma ne nye ho ndi matam ko obetumi awo abroso Christy what in fie sai wodi mi na me atama ya mpa e ka wodi tu onwa wodi ma me atam mi bi asun ko mba pa wuyo o mu na nan wo me na akwa wo bi je tu o fa mi anso wo ya busu ni ba cham ka de o ko tu te so mu ya mu akwa betena wo ye bi we no aba me ma ni san ko chimpna be duma ka me di no me ma ni abre ya mu na ba ya wan e tu ma mu gumi so de mu nka de mu beka me di ba sam nyina na nyankopon na me ba wo so na ma wo ya ba tu na sam bi ya ka fanfon so ne ma me se me wo ya na me she dem na nyim dio me chama na me di asam ma boda mu ya me bi sa wo tu sa nya no kra wo ma boda mu ni chama na me di asam enya me ku na na ya she mai satam no mu bi me ba ka se e klasi ma sa mercy wo ya pedi ka se ye me ba wo so aka kira sa wo so na wo tata e wo so aka kira me mami kama akwa we nyim kula na o mami de ne ba me mami wo so oba be kana wo be hu tata asema o ka kira mami se ye de oba ya tie nka na kura o hia ne nana kura o ifi de asama de entram kansa o hia wo se me yewudi ni na me se yewudi ni che en de me kan mame osu amame ka wakoma to yam osu a menka sabiem nya me ba osu a ka wakoma to yam mame wo ba na akwafa aba ena ma sabi Christy obunu timi a wona borofo ene wodi watemu yi eye wo ba na akwafa aba na to so nsia o eye mame wo the case na ba ss kura ma ya de wo ko school with mame fa oba ma wa mame le jam for mame o mame nkasa le braso oba ma ya yimadi abusuafo ese no asam no ne akosie nyina ne se owusuwa no wa ho akwada na nyabosome enso beboa enkono be ma ne se wonyinyi nse ne nye wono ma me fa kora ne pie ma me be ma ne se wonyinyi nse no won hwa akwada no
any adie but say case number enti ye be DNA munim say fia so de DNA die the whole world DNA results ade be ma ye no ewiase ba bia eye no a na wo kwa wonsa ebeka enti ye be DNA no ne ehunu no kure wamu akwada nyimo ye na ya wanhwe nyinsai wo kwada hospital kapra nko ono akra tena aka tie DNA na kwada ne ba enwo ka nyina ye be sisi ama na chia wo so ma na wo nsom me right now na me wo me there you can say Unya adwuma so wawale so no oba na tie eto me na me so yo enti no enti wo hwe ye be si fam ye be to so ho wate ye be si fam ye be to so e wo ho na bibia etumi akọwa no eti DNA ne ye be ye ne asolve problem ma me tena se me nyanka se sorry tena se ye be DNA na ya ho ne asolve problem na mama wate tiko wakoma eto wo yam doctor Saba wo mo ase ho ti ye be si fam no ne akọtwem samples no why abusiafo nanu ada eye akwada ya wo be pie fidue mu ha charity ne papa ene akwada na ne ti ahono no kwasam ya toto sra mu so ye mu eboa yen ejije nkaka ejije kakra ena me ne wo kasa ya akwada no eno ne nyina doctor fo gina ne ho ya wo mo hwe na surgery ya wo se ye no hydro hydrocephalus etino ye be ye surgery no kama imene wo kasa nya doctor kase pa ya yade no woni mu bie woni sade yade ne tie waba homa no so ye ne no enkasa waba homa no so Dr. Kisi aba homa no so ye ne doctor eni nkomo. Hello doctor, good afternoon. Yama wahaba in Nhyira FM so that was say anyway for nyina yes that say frɛ wa wie ya wadawro makes abeka yensa empremprei hydrocephalus wo ye doctor panyin pa minim se wonim yade yi mu wadawro ma wo be kyerɛkyerɛ mu kakra na akwada na wabeka yensa no die ne betumi ayafa ho doctor for mo be yafa ho na be bo akwada no that's very but let me clear there I'm not yet a doctor. I'm still under studies into no me and Claire no answer na matwa so okay yes hydrocephalus accumulation of fluid ensure ababejina akranitrim na ya normal water say be pure water na say obi say awo hu nsuo na akranitrim but where ensure be a dijuma woni pedue ne mu kase ya feno cerebrospinal fluid trying to short a kind of the CSF in abegina nitrim now there are three ways a bit yama ensure abegina abofra trima it is one is abia abofra no produce CSF no dodo anase kwanya CSF no efa so epri adwene mu ekomoja no mo no sa ekwan no exi eba ne sa na ama ensure no abegina abofra nitrim na ama nitrim no aye kase na hydrocephalus no etimika penyini na etimika akwada nso penyini ekawa wutin ye kese because wutin no ayedin ewie ntenya de be kese but obenya what we call the normal pressure hydrocephalus obenya headache but that's not where our focus is. You focus ewo mofra omunya sa yade ni bi because yenya ntede ye believe say yare ye plan asram na kan nipa so a kan mofra ye de ni ko chinchin baby bebre na ama treatment no ayedin ono na ema abofra ya oba ono niti no ayekese reduce because ashase na wo poni nim se eye asram na yenim na no but ekire no mu se enye asram na maniti akoyekese sa it is abofra bi nyak sa condition the first point of contact so Beba hospital oba we do the scan near diagnosis we say okay this is actually the costa hydrocephalus na. The first surgery, amano, if you do a surgery called shunting, I say EVT. Now, the diverted insulin from the head, to the abdomen. Now, it means absorbing into the bloodstream, back. Then the child life will be saved. It is hydrocephalus. Just a summary of what it is. And the yema abofrano in menimi. And so now,
Akrano, you have to do the scan. After the scan, we'll do a lab. The lab in New Year, then we proceed to do the surgery by doing the shunting. So shunting here, the device be able to a training diverted out to the abdomen, so that it will help drain the fluid from the head, into the bloodstream. Doctor, Wadawuroma, Yapesia wouldn't pempen so aquadano, what drew aquadana edena bano, say in the tibia muti saying. So for the third is no way, no way to see and then I'll call lab into a head CT scan. The CT scan never try the next step I be taking, depending on the dilation of the ventricles, in a bit to me, I tell it as what next to do. So far, the child is doing well. We are hoping the result. Yo, doctor, yadasipi, yadubesia. Na me bacho o konfa no chewa. Me House of Hope. If you are through the support of other institutions, any confanoche, yadiaba, yadeboa, mofra, omosa, yadi ebi. So House of Hope will offer a temporary accommodation and also a rehabilitation, a counseling center, and an educational facility at the from hydrocephalus and spinal bifida. Yadasipi, Bresemu, Yabasaba, Onase, Niaba Beshesenia, and Yoma Kodrum Pempe, Swapadano, Wapakodrona, Yengina Yadiasada, Ama Okesi. Okay, that's the brain. Abusia, Yadamwasipi, na hydrocephalus, say, and Yadeketwasa. Ya namu akwada wobaha ya die ne dia no kwa de severe hydrocephalus ena no pay ye programs manager akokon for noche ye wahwe sede mpempenso akwakodro na mame mo kuku seku akwa me boni tew na ye dia free honom nyame adoma no pay me kokon for noche okay ekohu Dr. Sami na me free honom me call be be house ye enkolai na me call for free honom e de call maybe omo yemo scans ni ade nyina nyame adom ni fio no master scan but na say me to retire den eba na matie fo hu say aha no say ni den yedru enti say de openi ni kan no akola no nyame adom doctors won ho omo study na enti e free monday ko de ni say den ya omo start e de omo say den aka no na say de o kan ni so na wo ni trim ni ade nyina no omo aye ho adwuma enti e ho na edru ni e pese e matie fo update say akola na omo yiska de aboa ensi emfanhwe no nyame adom say no or very good care or men can say baby 1 year I want penny for it nti baby a wadu no baby a video that's omo year baby a hostel na omo dia man kwala na omo yare sai yare no wono ho na yeko ya yeko video omo baby a nkwala na nwumre ye entertain omo gi omo ani omo beso omo sua de baby omo didi ni ade nyina it's a very nice place na kwala nya de owo ti e bom pan say after the scans ni nya no Monday doctors no so yo yada say your programs manager and anopay okokonfa no chinti abusua ye gu nioma so ye gu adwuma so sabe wo kapra wo sempo a wo de ba ye na anu akwada ya ne tia huni ehun komo ne yedie doctor fogusu a ya ye toto nioma sakwada no mbaye ne surgery no na etumi aboa ama ne ho etumi ato no doctor chontra se mame wadaro matena se emame ahanya okay menewo say mame money nanka saya na okay yo abusia ya damwase pi ya damwase na chese eno no eti no ye be ekọ ye nkomo ya etwatoɔ na ya hwese de nioma esitie ye be kɔ ye nkomo a etwatoɔ na ya hwese de nioma esitie ye be di nkomo no ato so me ne wo ka sei doctor panyi kese ababa beka mensa Vital 20 empanyimfo ababa beka mensa ya ye be di nkomo na ya hwese de nioma no esi etie ye de da ato nia eda na me kai mo ese o mes toothpaste no eno so ewodwa so ai o mes toothpaste no ewodwa so papa baba ni ansa wonsa ebeka bie na ubetumi ede atwuse ebeboawo ama wose no atenwan o mes charcoal toothpaste ewodwa so babia
Bomodia ye won lemon ye won choco ni nyina won saka ebetumi aboa afei o mez ye wo eye ne peppermint no e wo ho eno so won saka ebetumi aboa anu o hye ena eye lemon no so eye for teeth whitening etika ina san so o padudu to afre number 0244710306 0244-710-30-6 kai na esano enso sanso and a top send fast easy and a secure o sendia zero transfer fee yenya wo hye etika na san so all over the world so wo send sikasi Ghana ha manenya top send afi Flora Kids baby diapers I diaper we dear me se bad time bia ema nensa enka bi echisio emu eduye ankasa entikai na eseno enso very gentle on the child's skin keep the bottle soft kwada ne to ema ne yemoto sa na tie entikai na eseno so obo sa diaper we ya Flora Kids baby diapers ya akwada ne nsu small sanko a entikai na eseno so Delta pepper mill wonum ene dia badwa so womo a ena sanso ede Delta Flora tissues wonum ede abadwa so ntikai na ehye no enso abusua yadamu asipi yadamu ase Delta pepper mill o pedodo to from number Flora Kids baby diapers and a Flora tissue 0243033033 etikai na ehye no enso abusia mame emra vehicle 20 empanyimfo akache na mene wo mu emedin komo pomudin komo of course ewiei baba Peter me mu akwa ba Bari mama je so ba jo yeah. Aseye to say kia o ye danya me ase enti ewie wo de me da ase ewie and before say be do vehicle no ba jo ya de bia me nya kwanya ya mpese me ntu awofo so efu kakra I'm a scientist enti doctors we nyina no kuba ku na eden yewo na parent ni hu say ye ma ho bibi nkoyi a quickly no ye rush inform nko ayaresabia ukwa ayaresabia ho a omo mfidie ni nyomo mbe ya ombe hu ade potia ha ye mma teniye so obati eye ne ya na nipedua ne baabi na nkoyi na symptoms na amanitia eden aba ne ye ne ya bibi na nkoyi entina yam yare na eden eba nse system no running normal you be okay and akola nso osa wo panimu no utumi say o haya wo yawo ne yewo utie yawo ne yewo ba akola de onim enti ehu say ye ma fever na say temperature costra yen tentem a yenko apomudia so he na omhu be de ebeto na yen jai say do omko mmia na ade enuma bi sometimes ehun to say na obi sra na duro na oye ne say na oye ne mpacho uko hospital a bibia so be de ebetwa no na futu kakra ya mede ma friends say parents na yen susu the amount of sugary drinks I de ma emofra no eno so ha drink kakra ayese ankola de eto de bi etime mo ade e de kakra but ekwe bebre sana na ege akọ ha dwen omu nyimru mpo na ede yarewa bebre ede ama omu first na nka diabetes adasa che yare no na nka mpanifo ena eteye enya ene nkola bebre so ede enya binti metufu kakra afa ho na ekọ vehicle de enya nim say edro vehicle 20 de there is a second to none ever Ghana ha vehicle ye dura immune system support drug ajo herbal center ya de aba na nameka vehicle asemi ka hu say ye wonku wanso bi so e fe no joy ointment okay no na bi kan ba over 2 decades I got 3 decades near joy ointment e ba na joy herbal center science say won e hu say so we use joy ointment na juma ye bedima o my Ghana e bibi my Africa no na ensi and I say ensi pay because joy ointment ni die nko a oba for example so oba white candidiasis o use joy ointment na hoto no o you okay na sike kanna na this charges na say nso egu ni kakra no eso twa but with time e sign ba enya permanent with time esamba
that means ni say and I say it means ni say pathogens and I say pathogenic organism yeast and I say fungal infection and I say yaremua no say bacteria say fungi no moja ni mu jaw ointment ntime enkunu wo moja ni mu ni residual effect and I say so enya wo yase no na joint pente clean na dey every ho na maintain that area na dey e dey amount na yi enkabo na every ho dey e dey amount enti ehu say adwuma ye no NCP NCTA eno na maye federal research and development and e dey adro vehicle dey e baaye eto ba sha vehicle no one targeting those bacteria, fungi, protozoa, and other pathogens and as a disease-causing organisms. It is a one vehicle 20 a club beard at the mouth. Not for the joint there, SCS, not for Huno, the Biana Huya Kono, now look fresh. Not to say one cast out confidence level. I was so that is it. Eti you so vehicle and a jaw ointment at the bomb. It will banner you say new product in your what will say yes, why your best that is it. Eti vehicle are very good. Me no can say West Africa ha Nigeria, oko Nigeria say vehicle. First near they say crampo there, one man or more day, eba day, Africa Nigeria. We have volumes echo Nigeria now. Wow, Nigeria a very big market. Vehicle, nipa no madro vehicle 20 odi one dance. And I had the first I did draw. Also, China for the there is no doubt about that. Right now the yes mudi is China so. Jomudi. But Joe Eba Center, so yatima yade bu China for no so o ma dwene o monti ase den eso because who say bibidro so there the alkaloid a organic base and the one nua na chi no e won nua the back of tree eti eno no nua na chi no alkaloid no e biara de bone ho ban e very bitter. Enti the other body who by such a way say organism biara say parasite biara say pest and I say insect biara be kana e be no nwa onko ma mechanic bi no I save. It's a alkaloid no and I yakofa the back of plant no and I fa na extraction and I edro vehicle 20. Etu ba the original form and I say the concentrate no I very bitter. By such a way say one vehicle ekita unique taste. Albanum anum simple say when the chef fridge munu maintain temperature now no mukra na a mouse so like exciting taste bia abini na no openi be say me kra no me num na time no so ya na mpese time no so ntem na me num because of the taste of a drove vehicle 20 and not the only the taste vehicle esa yare akasa and the unique part of vehicle is say the mechanism of action is say your immune system support drug. And apart from say your immune system support drug no, as I contain so many phytochemicals. Yes, so many phytochemicals. It be a saponis, yes, saponis. It be a triterpenes. It be a polyphenols. No. Those polyphenols no and the body peduano also and no be oha ni peduano ye here those days ye nua ye di no daily basis no we get those phytochemicals but then they are diverted ye nua ni die no those days we di abuna before somebody di awie ade be chi no krampo hwe ade obi ante ni ye wo de asema mekete ni ye so we matim pa na utimi sabe enja onan a wo de koko contomre fresh one na no na bo ampese contomre na di udi ye ni 2 hours e be fa oyem amfa oyem ba wo say amfa oyem ba wo be jawo na ma free wo na be pie okay contomre just contomre wo de contom pa fa ngugu so pa ma fa ngugu so na di na ha de okay wo adro mua but within the week bi sa say ma di contomre sai ye ni mpo ye ni wo e di when a science say what Joe Herbal Center. And open me quite research being to share me come to say me lab code gum. Me quite research be here. Juma but to say in Miano you won Nia be brave. Ghana you won Nia you won no so. It's the drove vehicle 20. Any new system support drug nkwa and I say any phytochemicals na woman nkwa. Esabua BP. It is our pressure. So say pressure no asem tu a. Efie duemu haya. Mama esi. Aha. Yes, the pressure. I think one pressure over is it 21 years? More than 20 years. But on no drove vehicle 20 and on that pressure drove beer. So improvise no crampo on Nasubim. Over no
to stage bi afa wonu maduro bi be pressure be normal esiche yare wo bia numaduro vehicle 20 oberema wo prostate issues numaduro vehicle 20 infections ahuro infections obajo infections na hayen dey bia me ka say ochina Saturday one more ebesi omo especially the youth within the age bracket 25 to 45 no say any accident emu about 90% are due to infections. Abayo no bo wall ho gone too soon. Abrante no bo wall ho gone too soon. Say any accident over 95% are infections. Okay. Infections kuyen but obi who no nim die no. Obajo who nim die na is good. No correct. Obo say meko say may say. Obi who onim die no kura. Obo say na fe on na mo another kura na pressure e dey. Akosoro the temperature akosoro bo no atwafe. Munso no eko. Mesraw vehicle 20 wonuma enye yare ba ko na do vehicle 20 na de esa se wonum vehicle da bo se no kwetro do na meka wonum vehicle a se infection no bacteria na de ba ya e clear mu nyina na bacteria ko enye one strain of bacteria na ewo ye bacteria huru bebrebe wo de ka mu nyina fu na no ma do vehicle 20 obe clear mu nyina virus assembly and tank radio so because the Joy Herbal Center you di on mine mra so you person food and drugs we are let them be brain into virus assembly and tank radio so but vehicle with the ability to stand against viruses it's a vehicle with that ability na bacteria of alternate fungi alternate protozoa alternate all the pathogens the Arabian pathogens eba no ote omu nyina den tete mesro yenka UTI enjaho UTI urinary tract infection obi wa onya ne symptoms ni se kakra na jo so de no insuto brebe oh kakra jo so he we say nipa na wo de wo no me say the very first time me nka so no bottle ni now the first dose I no 45 ml onum ya anwumra sana koda sa na dwo no over so dwo so be say 2 times answer dey ache what do so 10 bebre na this out we do so be 7-10 times no the first dose na onum do vehicle 20 that sana dwo what so dwo so what anya once 2 times what ka so be the difference obisu ho a won vehicle obisu on timi nyu so Johnson bebo amana ya se abo mapa Johnson MP what I say numero vehicle 20 ebeba ta and the vehicle there e krantie nifanu etwa ha etwa I so unique but what is about be drugstore be a pharmacy shop voter for no say I am mom din voter and abet sam ne branches ni na wo kwa won sabeka edro vehicle 20 any edro bia opato bia won sabeka abetsam Verdi pharmacy o nyina wo ho ana se Voltarogen aplawo hohwe pando babiara ukwa won sabeka vehicle 20 and jaw ointment ukwa embromu so aye misty herba Ferdimens herba Hebme pharmacy konongo Pona Esapon obuase won nyina bia to edro bia Ghana ba bia the drugstore pharmacy shop herba shop on Sabeka Dro Jointment and a vehicle 20 from me. I was 0244 876 321 0244 876 321 and now 0244 585 531 0244 585 okay apa is a borgan and asifo biara tamale mpetem bia a drove vehicle 20 and a joint that's an essential okay that's it Yo, yet I see Abusiafo na chesano no vehicle 20 empanyimfo na yekọ won makate yekọ ji apomodei enkomo kama na chesano no mame enkomo badwafo so mema badwafo no akwaba mema abadwafo no akwaba so popanyi mema wakwaba oba bia beka mensa wono de me ni hyiada oba pa mema wonso akwaba udin wadaroma your friend Ellen Gold White or Coquetry and answer Lady Gold. Lady Gold, I for Lady Gold, no precopetia, until Lady Gold, and so ababeka mensa, every bedding comma, no quasam, and I atrase, na ye betesem commonum, Fanny Betiasimu, near the dear da, ato dear da. Now we obey, yes, 7 minutes wish ya day. No kwasam sabi sentinam de sabi aba me ne wonhia da sabi memba won chen na wa ene komo ehun sei
no kwasam oba jo wakasa na ense ene so ne me first time a me de abehu dwumadi ese ne esi tie na de me hu nyina ewo enkomotwetwe a ye ba so yi chese kasa ye kasa ye kano wo hwe afanu ni nyina na kasa na omo kan nyina enhyeda enye proper ne kasa asa obia kasa anyhow abofra kra kasa kire panyi a sabi ohun se oye panyi papa sofo kan sembe brin se ebewie no busabusa abrantie no questions bebre na de ya me ya pa ma me metie nyina me yoba na me sunum ye wo ya sa obie wa no kasa otimi bie wa no kasa ode chiche sesendi sa unim kasa ndi no wabetena sa wo be ka bi me kasa wo kasa kire sai of course kasa no ye enimtia kasa o kasa de ama emanyina me kanisa because sabi abofra no oye minor so na usika 15 years also kra na adwimo MBA said the 20 years wo adwimo esido esikono enti wo no fa ne se wo adwimo do enti wo ba be kansama ebebu kam afa abofra no so na sabi ono a na adwimo nhedando eye nkorabo ne sam na ama na basa na akofa we mu nyina edi aba na fabi no so meblemi amamefo no so kakra ya maame nom no ya matai maame fo e wo se gina ye na so ye sanse obata wo jimi gina yi a wo ba asetena mu enyese enkofa we ma wote ya se wosu maame ne se ne ba na aide akofa we nyina e dia bre no sabi sanka wote ne ho ase e na otete abofra yi a anka menye sho se abema suko no wa ebetimi ya begina wanim ane wakasa se de ne nkomo no kasa na ye hey in fact metu nyina na mehwe na mesum ai sa na tie wa ha se de metu ni shamponi o nti se wa ba dia mu atena se se kasa no enye papa da bi kasa no eto omo ye nkwada be man ko 20 years yes nti ono so psychically but ono fu se no wanya bibi ejina so e de aka bibi cause se wono oba no se wona waye oba bia so sabi oba bia nim se meni be ma we da ya menyin san ya me ba ye de papa utimi meka she me se bia meni osumasi ada wo be ma no na wo claim sa na me oba na me so se wo na one mada na nyinsan aye de abem lady wakasa ye da se pa wo hwe me sa ba so biem ma me emma apostle the grafter die wone wodi ka to bia ma wo mo a me ma ntinsim osa wo street no so to ono woni misa de bibia etie to bo panye me mo akwa ba biem afa no abetena me nkyai anti ntinsim komonum na ena de yesia o ya wurade o te ha na asem ko oba ha e wo se de osi hu for the circumstance of don't say circumstance of this issue ya utumi say then onye ayo usu aye bad emiye mashimi I am telling you so akwala ketewa hwe na mpanimfuo utumi na wo ga no kra na ono obi ni one ne be ma no awo no ga no kra na ye se nkoche owusu abo no eza akwala na no ma no dwa na shapatata kem akwala we nya boy ne dia eza nya ne dia asenko ya se boy ne kakra o tie awu se hwe obadwa papa kasa ga no onye virgin owusu ano obreaking virgin no 12 years so full owusu obreaking virgin na ya na break anya na ya anya na asem no wo study asem na otu anya na ya asem nya na ya sha ga no ye nipa bi a se de na ya na wan su word bi ye se o de cheche oba utumi so be mata dem se me pe one me na oba do a sankrofo no omunta na so mu ehu I am telling you oba o so be mam se ne me na sa oba no so Joseph atade na busuafo ni bi no ene owusu a I am telling you na ye ne utumi so be mam se ene me na now we are virgin akwana we here obeso be mam that's the question a virgin sabio who did you wa he na hu ne da o so be mam so ya kwa ho wada woroma o say dia who did you tumi ya dia na etumi ya we to so oh eje ya da na so be mam se ne me na na ko ana no hu bi wa he fa o say dia ya ne say a obeso be mam tadiem o wusu anye anu na senka boy ni gina so no o kan say o wusu a wa ya bi da
into no yere matade so be wura dem so no wawro no so exactly let us say ready for war kwada no wanim ya ai akwala so be matade mu se ene emeda fine ana no so waso natade mu so de obeya ma ana ye ma o ana do we ati waba mema makoma ko say so edin mama phone where ayi jana ya bubo ni din ye fe ne say just said on ne da no gina hoyi ono one nada jaga ne ka chance one ne na one nada ya fa ne senkra azema ne nada azema ne ga we ene ga we yes so fie be die ne no azema ne ga ye be ye die ne no enti azema ne na pass ne ma we ya no lo ma de so mbe bone ayi gala obi anya bia no so ofe ya ho kire ozo osisifie the one ni shape ni si so bodua ma etia ne de ni shape no so bodua na o hwe ya se telephone so ay hot but mekwa akodi twa kakra bi na maba montam kuchu wafa phone no be frɛ nyabotre kakra bi mefa ba de bie phone no na wode wadwen kyerɛ wode aba abosek de ja kakra ema ye na street so ay hot ye be sign aba so biem na samria obi de chichei Yanso ye kamfo ni apa aboseka sawada wate we are fana ba bia so wo Europe and America Canada so kura Android so kuta iPhone and once we download app na to phone so in the process e be say promo code den no about Nhyira FM ahye ho e basa automatically no ye chew £5 and €5 and we more Europe so America na Canada ye chew $10 for free o send this cancel yento we tap send it no fee. Hey, they just say okay yo. Tap send. Papa no. We are pleased to announce the sale of a strategically located and a well-established 2-story hostel building situated at Kumasi, Denche Moso Extension around UCEWK Kumasi campus on a 1-acre land. This property has 32 well-maintained spacious hostel rooms with over 70 bed capacity, fully operational, offering immediate income potential and accommodation potential for students of UCEWK Kumasi campus. The hostel also has enough surrounding land ideal for future development. Apart from the hostel, the surrounding land can be used to build a church, school, clinic, hospital, or a residential home or any property of your choice. This property is perfect for individuals, investors, or organizations looking to expand. For more information or to arrange a viewing, please contact us on 0242 071 646. Don't miss this chance to invest in a property with endless possibilities. And I say, when you're fantastic. Say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Losing the layman capsules. A mouse is in Koto Juma Yedin. No bread you must have with Shankasanga. Nana, no, near. So, Lawson Locke, Mr. Unless you see I'm always what if you want to you're free to come to I say for semi boom round them see dear someone. Mimatentia, Lawson Locke, Mr. Losing the layman capsule. More your bem, more than a lamp. Losing law care mixture. Losing delay my capsules. Do you know why you feel? Delay man capsules. And men didn't feel do what they cronkwan and a law care mixture. So I pay for a ma woman no for. Anyone I want in fear do what train son come. FD Ashisha sa a jedi and crato you mo adja to muse a. Do you want to study abroad? I present to you Astolinks International. They give professional advice on study visas to the USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and other European nations. They also advise on visa applications, general travel, and other immigration services. Call them on 0537 152 118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway for success.
Nano na madam Fukofimpo catch me say he work natural hair for bi drobi omodiaba. Your friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a wo complain no. Sa wonum 3P a ebe jane se hum. Edro yi enya mapemfo, ema wo ma wo manofo. Anansa nkwada wo nya nyamfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyinam. Brochure for us say yay. Nhyira FM Diaspora Connect. Ane yene wo connect e wo Nhyira FM 104.5. Na dwumadie we ni brochure for nko na edi. Enti say wo USA, wo UK, wo Canada, wo Germany, wo France, and say wo Switzerland. Me ba cha wo emfa woni kura wo fi so. Ya beka me say tribal wo ye, say wo ye akan, wo ye fanti, wo ye ewe, wo ye ga, wo ye bono, and say wo ye sremuni. Say wo di afahye bi, and say wo birthday bi na wo die, wo tu wo birthday, and say edwuma bi a wo die no, wo betumi ede afa Nhyira FM so, na ye tumi ede dwuma no kama, na ye de ama eye free. We ye ni abrochi for nko a e na ye etu wo abrochi ba bia me pa che wo video anase wo photo shoot to be e de na wo number na betumi di afa so anase wo betumi afra ye no e 0540112434 number corner sanso WhatsApp enti de wo ye bia betumi di afa so ne wo na wo de amaye ye no be di dwuma ne kama kai say eye Nhyira FM 104.5 Diaspora Connect eye free. Yo Joe, what's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, a soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama fro. You know what when you have say? Masoya yeshino nana. Not there. Se baby ameti ye to me. And I me ofa send me ska. Din kan wo de kosi wo bisu ni pakura discount. Yo de ba yenso amiko yi a ehon sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction o hoda. Ah, Debbie. And catch you, catch your offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send it there. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once we download app na two phones so. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM asho a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5 and you more Europe. So America and Canada, yeah, chow $10 for free. Oh, send this cancel, yento we. Tap send it there, no fee. Hey, neje se ukayo. Tap send. Papa no. We are pleased to announce the sale of a strategically located and a well-established two-story hostel building situated at Kumasi, Denche Morso Extension around UCEWK Kumasi campus on a 1-acre land. This property has 32 well-maintained spacious hostel rooms with over 70 bed capacity, fully operational, offering immediate income potential and accommodation potential for students of UCEWK Kumasi campus. The hostel also has enough surrounding land ideal for future development. Apart from the hostel, the surrounding land can be used to build a church, school, clinic, hospital, or a residential home or any property of your choice. This property is perfect for individuals, investors, or organizations looking to expand. For more information or to arrange a viewing, please contact us on 0242 071 646. Don't miss this chance to invest in a property with endless possibilities. And I say, when you're fantastic. Say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Losing the layman capsules. A mousy no go to Juma yet ding. No bread you must saw with Shankasa. Nana, no, near. So, losing lotte, Mr. Unless you see, I'm always what if you want take. You're free to come to I say for. Semi boom round them see me, dear someone. Me more attention, losing lotte, Mr. Losing the layman capsule. What your bem, more and allow.
Lawson Law Care Mixture. Lawson Delayman Capsules. Do you know what you feel? Delayman Capsules. Adai, one also at say, 18